me dofupa obi de share what to say yo osomfo ni tekotegura me dwom Adom TV a me de enkwahye nsam dwom de ebra we e ma ho se pese me no wa hia enneso no me toso akawo enioma a wonyame de hye omu a se wodi akire na gya se wodi wasora nopa ene ye bre o ena ye hunu so ena he gya sansem na woka no wo ye onyame abode soronko wo sombo na acha ade nyara onyame ebo se ne seso na ahome bi gu mu ahome no ahome gu mu no eye se odni su ne ba na hye omu se oba beto nyoma eni ho no aye ne se de wo ho onyame no obo wo ne su a ode hye omu ba ko eye creativity to create se obaya ade nyina afofo won se bible no kire se empo ohwe na asase bibia ne so and we can say let there be light na light na ba no wa frɛ emoadoma ba na ba na wa say nsuo e wasase ani na asase abeda ho ohunu sɛ nsuo agya asase nyina wan complain wan ka he and na no God did not complain. He did not get worried. He never became anxious. He sat back to think. Obisa no say dear na meyo na nsuo we afri asase so na okachire nsuo se afri asase ko ena nsuo no ekoye sa nyame we ya ne tumi we ena odi bi ahye omu na esanse owura afri nia wo yonti no wo tio na brabo ebo e ma brabo mu bi mu wate na oye nyame sun ne ban. God gave you the power of creativity to imagine se obenya nsusu ya wadwen poso na de be susu bi abebam. For all things are possible. Once I say, if you believe it, you will receive it. Onyame emma o adwene obetu de twa mfuni. Ma wade me ni say, mo ware e be say make a place la osere. Mo ware e be de. Mo ware na wo dwene ho. Wa hono na sebe you see you have the power to imagine your future. And then you can create anything. God gave you two strengths to create. The first one is in your thoughts. The second one is in your words. Wakasa woka ene adwena wo dwene ene afidi a wo de sese onuama wo wiase. Or the ade bi hye wo mu ye friend the gift and a talent. Eda soronko na ebeto se obenya suahunu na wayi na apie na wadwene adwene a betimi ayense wo ade yankopon de ma me na den na adasoronko na eso aba mfaso ama nipa de ntia ya be o yase se obi epesika obi epeneje obi epa hunyade obi epedi ebi ra free se de ese epe kane eye nioma onyame de hye mu se de na die ene bra wo bre no na waso amachi me kwadwuma koto ade abai chese wo pri wo jani na nsusu onyame ama asuni ban bi omu a otimi frɛ wo so ema ne ba make us me boa hwe o se me boa onyame tumi ode ma wo na bi na wonumu se obadwene adwene pa na kan sempa na brem asem bi abeka na wutimu asem bi abeka na wano bia eba mu ma as you a man thinketh so are you adwene bi abadwene beba mu ama he ma me kan sem bi nkyerɛ wo me ba ba ma em se me ba otoso me nsa na mienu me wo no nga na me frɛ no kwasi doctor kwasi ene be wa so moto about wa hono me ba nti okoba bia ni nua nya fa no kwasi doctor ena american me nka be bi o ye ne PhD me ka one be bre me ba no wa hono ma friend doctor ama na wa ye ne PhD a o ye doctor kwasi tego edin a me de bo no economy die mu esaka no asem bia abeka no me kire o se bebam se wodi akire ayu a onyame tumi ode hye omu ne say you have the power to create through the words you use and your thoughts. You have the power to imagine new things. You have the power to change old things to become new. Well, no, say to me, dear way, and a nipper bebre, enim, and a appareil, any ebre. Yakaso be a aton, any idea, aton, standard tone, cook aton, speak aton, one ton, a day. Will be a ton pure water, any pure water. Will be a mobile phone, will be a mobile money. She said, a Juma Baku be by your name, actually, and they're going to be a politician. Ade, ye nya politics, my one about politics, no.
na yen show mo no wonye ade papa no be a politician ade ene ga na obi a pastor we wonu say ona sika wo pastor wan archbishop wan ye say ye sanyamachi na ye yure free so nyame e de nyoma ahye ye nyina ankran mu ese ye na adie ena ye ntimi nyo esan say ya dwene atosi ya dwene atoba we have lost our creative thinking. We have lost our critical thinking to unearth talents and to do what is in us to do based on our passion. And we are pursuing somebody. So we become photocopies. My brother, my sister, you were made an original. You were made in the image of God. You're not made in the image of Nita Ekotego. Onyame anyo se me, wanyo se kwabena, wanyo se president, wanyo se prime minister, wanyo se MP, or your so wo. Tija say wo de na galamse a na obi ade akire ade emine do ase ye trance ne bisa wo se de enti na me ba wiase suban ben na ese me da na die na me da soronko e woni pa nyina mu na me da nyankopon su ne ban ya wo mi mu ase se nyina asa ade kro ya ade kro na na me sha ma me bi ne ma me esa osini teko me pesa me ma no so ba adum TV na me so nya adum TV wa ya ma so obi a person journalist bayana hwe obehu brai wo waka se sika wo mo eye nigye na hofama na de yo de ye saa na wo pa adwuma bi yo na wo de nigye na hofama yo a abrabo beda sonko wo de nigye na hofama na wo de nigye ne otu hu si wo se wo ye de awo ya he tie bia no ho betwa na ye nya se nyina di ade ba ko achi no we are made to create new things, to change the old order, to reform. Therefore, let's stop following the same thing and becoming the same people all the time. Awari awari, nyama meno papa yo ya na woye. Wako adwuma ba, wabetena ko nyawo. Owura ba, shame dame no amane dane, na wadi, na pa no, na akotra ho, na akoda mpa so. Eno ane awari no. Jai. Na sakra awari na awari nyehwam. Get new beats. Create new recipes for your life. Adefo from mo abrabo. At the time, and answer be at home. Can't you find new ways of selling your goods? Can't you create new things? Unyame, COVID by no, because of our sense of credibility, ye buso. Just say yen say sa. Na ni ha na ye adwene. E na tu ha hye na ye adwene. Emre do say ye pack dwumaden ye yo. Na ye Kenya ye ho. Epe suban a betimi ekenya de foforo wo ye mu. Na ye create numa foforo. Ai na meja wo. So ni midi dada. Ni tekotego. Ni pa ebo ami ye Thomas, Priscilla na Jampedu. E na me camera ne me sound phone nyina na ebo ami. Wo onya mre hwe me no. Koso na hwe badwumadwumadi. Uni onyame entina. Me dofo pa. Mwache mwakwaba Badwam so ene yadriye kase ebre na so nsem ya boabo no na de brebe so bo no eso kahye bi ene se adwumakwa rapom de ho nsem so de abetu dwasa wono mo na HIV nsa so free bo no sese so tia na ate san nu papa wode wo bom ato so nti sanso ena Ghana Statistical Service wo man hwemu ma abetu dwasa ne ma wodo ye yeto de yedie ne de ye ho nyina no ene se de emu mpagya ye ho nsem tie de be so mo sanso ena okoya katamanso amonyoko no emu afifi kwete fiave wona ekasa ekyerese mampanyina be de echeba omia wo ye Judase ya Ghana fo gine tumu a enye ye na save Ghana football demonstration na so ye kyere ye koso no so manfo be de wo gimo aka kye GFM pedifo se wontumi nye football ni ya wonsi fom weni nsama hodo bi nam de so mo se Badwam so kase Adom DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook Adom TV extra wuhia me ya frame anoche waba adwase wa fesem ne chemo no be to so amount adwumakwa wa pausa one shapom de won sam so Ghana Health Service wo mo edi won djuma stronko kora na we no emfinhia duonu afahye no wadi efa antiretroviral treatment na enum no mo kyese beye emfinhia nipa beye empem
duonu num na 25,000 eno betu bi aka sese abetu dwa so we HIV ya de mo wode bi nanso esam enura ode wo mo ato so nti ne kan se de na o manfo na HIV ya de ne so eto na mo nsia do ntentem no sese eso atepa na o manfo gi a agi nuro na tumu a wo moda so ne ka ho bi na mo wo ya de ne wo mapomode ho nsem kakra won kwa ne kwanimu be emfie aduonu ni ene free ase ye ma antiretroviral therapy. Since then, I mean, I started free, nipa kakrebi, started by 2 districts. I started go many tour. Every district be a nation where be a yebi. Na nebuan said number 1. Abuama and Kuala Nanke warmer, ne mammy a positive, nan console positive no. A swati papa, I'm a wabafum. Dr. Franklin Asiedu Bekwen, Director of Public Health Division at Ghana Health Service. One also edited just say, Wanum ama wenia ko emebunu ya wade wanum air fancy tiemu, ama wanum ehunu ninti SSA, watch won hu efri empemu kita udiemu, na se mposi wobeye bimpo no a, wobebo won hu ban, sebe ya wonya yare no. First part nanka, be out test ya be hwe omoje mu ahwe no ma bi ansa na no is test and treat. It is treat ya. Enche bia no was a viral no akofom. There are even instances I can say you because to you. There are instances that you may not even find the virus in your blood at all, so you cannot even transmit. It is what we are saying for now. Young people in particular, no, you abstain. If you cannot abstain, then you have to use a condom. If you cannot use a condom, then let's do self-testing. 1 year na yes activities. One say quiz debate, particularly among the school going age, GSS. Ghana Statistical Services is who go so na afintambiano. Eya na akakwa kwa mo yehwehwe mu fa ne ba hodo ho na obetumi atrese afie twam no na se January 2023 no ya December bo no obetumi aka ne ma bo na wode atoto afie so si adru January mo no sai na ne ma bo no ho nsatraye etie na ne ma de ye ho ye de nye no nyina no wo mu kire mu a ya de ase bo no akosoro kakra na wo kire mu afi sad brain no na ye 23.2% se akodu 23.5% trese Peja kakra abem. Government statistician Professor Samuel Kobina Enim ene Adom News in Central for Etwetwe nkomo wodi to just say after 2023 bosumia na etwato eye December bosume no edeba eye 2024 afeno bosumia edikan eye January bosume no enema bo ekosoro pa ochire mu se ahwe percentage na eye 23.5%. We share rate of change between consumer price index or January 2023 and January 2024. Rate of inflation for January 2024 is now 23.5%. The Beshomwa in the last 6 months of January 2023, now inflation figure no above from indeed the whole of January 2023, if 53.6 to 23.2 as of December 2023. Sad decline here you 2023 you reverse akakra on a year basis. It's as a January inflation rate no 2024 no amanuso by 0.3 percentage point increasing from 23.2 to 23.5. Yesho we were bosom so Yebeka said December 2023 Ghana Statistical Service to just say monthly inflation 1.2%. We so amanuso ako 2.0% for the month of January 2024. HSA amanuso by 0.8 percentage point. Yankwa amanyon semmo na katamanso amanyoko NDC trefo ema amanyoko eye fifi via eye kwete na wode nsem etudwa na nsem trefo nhemu ya ye NDC amanyoko ne ye no panyini gina simpie so no se Ghana ban mampanyina bedi atwe ya wo ye Franka tu ni MPP amanyoko no Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wapanyini ene wo ye Judas pa ya wo ye Yesu ama nanu ada dense wo beka ye no nyina kire se Ghana mampanyina na do danko akufo ado ne bu man no mama mpanyin se asifom sanse asa wono afatuo na wabo mampanyin ekire mu atuo sanse se wo beka ye nyina kire se mampanyin wo hu amembo no so no watwe ne ho afiri ne ho no obi a wono obi nam na wotumi yi ne masa de Ghana fo ni se wogine di kra. Baumia demonstrates that he has a massive responsibility deficit. Such a person does not have the character to lead our nation.
If Dr. Bawumia has shown that he can literally stab Nana Akufo-Addo in the back by way of running away from poor policies while taking credit for the good things done, who else is Dr. Bawumia not able to betray and throw under the bus? Once I try a mampeni na nado dan Akufo-Addo aya no wanaswafo mu ene dan mu ene owura fifikwiti echire mu se enya de bia eden sachire bia ebeba wechire mu a mampeni abedi echire edena do disam etu dwa no wechire mu se ode aswafo aduonum ende bi di dwuma nanso mampeni Akufo-Addo aswafo wode ba ye echire se sene wondodo no do so omanfo ka na eka no enya de awate so enti ene Dr. Mahmoud Bawumia de no eba bra kra. In an era where the clamor for efficient governance and fiscal prudence has never been louder, the recent reshuffle by President Akufo-Addo starkly reflects a government in disarray, obstinately disconnected from the realities of his people. Despite the vociferous appeals from Ghanaians, civil society, the clergy, academics, and think tanks to trim the bloated size of government, a glaring drain on our nation's scarce resources, this administration has once again turned a deaf ear. And remember, Vice President of this Republic continues to be Dr. Mahmoud Bawumia. Ghana phobia wakoma edi agwekansi echi football ewo meyi wakeka wo ho abomu a wo moye ye che countryman songo ene no ginam denden wo ne die dimu na oye che no ase no ena wo mu bi ede nam da che hina na ya asante so eto Ghana eje afenu wani mu se wo srada obi ti se ketokraku ni mfehia num ni a wo mo etena adwaso no afenu wo mo hwehwe kochi ye to so num na se obubu sisi anka ya esa afibia no wo mu pe kochi foforo na wo kire mu an imprensa so ni ena Black Stars akwa agwekansie kasie bia yentu bia nkoyanim na ka ho bi ena mabunu bia o mamu hu ne se sika saye enti ebeya nka ekuo no ankasa na abanhwe na wongunu no mpempenim foforo na omoma Black Stars no enkode na da chehine na ya wasante ne di achi. We must save Ghana football. Yenja se edisika national team na ekwa amanfo botom 70% or more of the money we take into the national team no ekwa amanfo botom as bonus and allowance ade Bibia ya wrong with football. Sir, adia na ma obi Ghana ni bia feel proud. Aya ya agro no. Sir agro na efe. Unim and na your qualification for AFCON kwa ye tira nya ya bedu ba bi entimi qualify. O man na ya kan wasam ya o man obo AFCON 4, no agi 2. No lose finals 2. Ya bo AFCON 4, ni lose just 2 games. Say about 3 AFCONs you winning 1. Nyoma cost we are spending a lot of money. And then you be able to get chance again and go work out for. It's your feel, say, yes, say, let's save the game. What we want to achieve is a better Ghana football. Because you to maintain memu na amampeni uye yabakwa semwa MPP abana university was sports mpa onuzuna brazo na yenya poor resource pa adana ezebana sa ezempeni for na yema sports na better, especially football for my country say and it's a government interfere in football. Yes, FIFA bet me ban here. Why are you now calling your government because it's a government investing? It's a fallacy. Even the FIFA headquarters, Switzerland are buying the police for consists of computers. And the senior people now are buying. And now the politics. And FF only the FIFA. China is a member of FIFA. Yet Abane appointing FA. Uko Morocco, FA boss. Samson ahi eye bodi mrashe bijani na atoye etifi mantem ne Western North region ehono na bodi ehye na wakasa pa ne ha nyina ne se wase oba ye mantem ne mu a obi ye ne hono mo 1 pp amanyo koyi mu a chese owo dibre kese ekra na wase na no wada Dr. Kwakwafriye ana no ofi Western North mantem ne mu a no owo dibre na so da no wada reshuffle ye course yi sa dibre no kwafri ni sa chese Western North mantem ni nia na musini bia e waso ye bia mu ye hadwe no ndo ni se sa ansakyra ye ya mampanyina ye enko ba bia sanso ni se agro na gu na so fera mampanye de wo busa dwon foforo ni nkiremu ni Mrashebejeni owo bodi Samson ahi kasa ewo mrashebejemu wo de tudwa se reshuffle aban no e de abetudwa wayi osoafo a ono enehwe science and environment kweku efri ho no wanfo obi fufo bia enfri Western North ene ho akoda pan na nya ade a eye ne kwan so kura fakwa we so atwena de number so say Western North bia ni ho ni din eka ne listen na ode aban and we are not happy, the chiefs are not happy, all of us are not happy because you cannot form a government in Ghana but Ukraine every Western North. And then the have one bed.
yanya boni bia nti yesre no on correct sa mistakes na why no a big mistake a constitution no kura no France on it nti yebesre the president send manimi ya o ma yehu ye nipa ofi wasn't offer o na bem now onto me emfa ne wa asino ndi yesa Everybody na yenko aso ye hwe nsuwansu apane ahonedie ho ensem so na ye opanyina we chief director e Ministry of Sanitation and Water Resources ye owura Noah tumfo na wode nsem watodwa onse na nsenche bia na wode nanu si ho na wodidi ye National Wash Coordination Workshop no e wa akosombo na wa bra wo mudi sa adwuma ni mo no opanyine wode nsem watodwa se de yensuo no eni adane na tese ntibi nya fitaa sa de nsuo na hosuo tie no na aye fi poto no kaye woso wodi wura mu ansa na wate ani no kra da nche ya na mo bia mfi yadi wu no ye wo nsuo no wosa wodi nru ahodo ogumu de kum wo mo nyina no sese ehu adwuma ye no aye den enti sese do obestress be yanka ba ne hwe won fa sika nwura mu na nsuo a wodan da ani me ye nsupa ya ye nom de ya de ye no ye nya no wano Even a lot in water, providing water for most communities. But the difficulty we are having is with the pollution of the water sources. And so we are having to spend more to treat the water. We are having to also put in heavy doses of chemicals to be able to make the water clean for consumption. And it has its implications as well in terms of financial costs and other costs. So the major challenges are with the sources of our drinking water. As we speak, we intend even going into borehole testing. A lot of people just dig boreholes and start drinking. They do not test. And I can assure you we have a lot of difficulties with boreholes, especially if you don't test them and put in the right mechanism to filter the water before you use for drinking. We've made progress with sanitation, but we are lagging a bit behind, and that will require greater efforts to be able to achieve the target that we have for us. The progress in water, we see it in more people having water on premise. We see it in the improvement in the service levels for the rural population as well, with small town systems, with borehole. If you look at all the SDGs, we have made progress, but then we still have about 11% of our population not having access to water, and in that regard, yenyina asue ye hwa honedie ene nsuwansu apa ho nsam so asue ye so na yemfa yakase yade so mo bedwam so yemfa ne nyina ensi abusua kase ya na ye ho aba no the bonkra tampense mu na poso na afa kwa ne behwe online portal so nsam no ne nyina de beso mo kase wuhia me e ya frem anoche wa ba adrase wa bedwam so ne ye basesia ane de ho judges no wadwuma ye papa because nkwada no a omaba no utim so matena fia ye rehearsal sa ankasa ansa no omoba omomanwom no so ahu sampa ti ama ye adwuma no kora ye mre although every week bia no omo ye rehearsal kakra choice of song ja we say woni a wode beto so bebo C flat to so bebo sharp so bebo die yo ne ye sesanwom ma ne ye train oni ade ba omo akasara omo bo amu ofi ansa na omo ba nti ama adwuma no ebeye de but keep voting because said the competition be tight this season 6 no so one vote am our favorite contestant e bia no ya de and so vote no one menti no na okofi because your vote matters and your vote counts nti ye betre na Sunday bia so 3:30 sharp na what na se na ye de asomo e wa Adom TV so preso ye be share de obonkrata no aba no na poso na hwe online portal no adomonline.com was in sema hodo bi egus minim say the major one no ebe ye reshuffling ya aba na akwasinsi aso aba in fact ye be hwe reshuffling no aba no said the okoboy say kakra no wadru soro senka ne kwasi no ye deputy first time yes and you lose in the city no lose in the position you lose position they say the ono ankasa no ye health minister no ankasa at least e betima kasa be 10 months ya
akakọ ye bekọ abato mu edi ono no oye so afọ behra pomode ho nsem so Fatima nso ono so wanya upgrade from deputy information say ono no oye information ankasa ye wa abato of interior minister and Brisderi oko ama Greater Accra regional minister then so no enyompa no otonya de kete emu de he and Brisderi sa no obonyomo ho papa no say na say ade ese wa sompa enti no enka no kwense enkramantem so ma use week opani kan what the former national chairman yes came too late the Ghana for fracture enye came too late some of them be one more adwa say ya nyine me bia antomo ewias nye bibia na eche obi abenya bi so we work at time no me ba na obeba no so okay okay adwa wiase nye bibia na echa obi abenya bi awo kora nye obi a na ewo sika ye obi a na benya bi obi a na besi dan sometimes your positions na friend minister deputy minister MP no yema ni emodru kakra okay menka mu obi enimtia but to be honest encrophobia na nado danko gu father epa mo as deputy ministers no ne bi ntwatew ze emu ha omumu ha yes na we kwa na say no omumu ha for position na no de ma wo mo no okay and we share ministers with me catch us say eto de bia me deputy minister kwa me ntimi nsuma ne ko program because udi agro ko ku ministry ni animu ase okay na say na your job for the boys ni bia na so na enye because me tia say near what Dr. Okobwe onom now with all due respect na me say deputy minister of health ya benya abota me kan kra fan kire ho adwo wo jaba we MP asem na okay ye wo Okobwe e wo onom near what Tinamesa as deputy minister of health there be what can ya catch on school ni nkwa na bebu o man but the crow me say o mu asebo mu ko school ni kra ko twere ko poni echi kra no de nkra mu mu tso bebu o man no na ntse be ye na ntbi anko ne kese ya mo Okobwe abaso no na ye kan kra fan kire pen fo adwa se oyi Okobwe free ho bia na echa obi abenya bi na se ke bet maka say he's been compensated there seno no nya na na my info na se lobby ye revem na ye minim de echo say lobby for position ni mo bi if this any pan obi a or qualifier ni pepe man pani and as wa nye simesi antumu a mo be won wa me nyo fa so sa ni nyina akoso na bi me nyai sa de no sa no wonder say president for the frame crofo because o me ka chere so onye minister bia some of them rejected it outright ajua bi ka chere man pani place me da say but mempe konniema ni bi won ma adwe koso a enye airtime enye ye pound crofo se omundi o man nanim for man ko bo shasa so a mum ye nya two partisan because esima 5000 esima 200 inti teacher say pe bi di man no sika no so na ye bo party ni ho bra ye o ba bi e betim na kwakwohye na we ye kan wonim say nkofo bi raise arguments so this is more like a compensation Ghana man panyi de ma wo ye communicators for the party we the list ya ben few ones then you communicators said that kwamo and all that but we say fuamo and all the Okobwe more they've done the communication job very well and they've been compensated with these positions you should ni pa adwuma wo yeso maybe just maybe adwuma ma party no anase wo ye adwuma ma oman no you see tina me say for the first time NPP draw line clear me on say there's a clear difference between the government and the party political party it national ade o maye wa NPP salute ku for the latest ministerial reshuffle we can salute be no ba se bi o ma prea sa no munya sa no manya enti ma premaje nti abande ya na nase yes oyu ado aga no be nyina na ye wo party mu na wo na ye kan for to say be a flag bearer ade to say no ka sam wo dem we de ba bonte ade to say no ka sam mu a abonte ne de ba. That is the first time in the history of Ghana, a fourth republic, a political party arise up against an Ankasa government.
started from their MP. MP started President Saki Kenofreta. NPP General Secretary, Mr. President, enough is enough. You know this uncle more than what check. You're reshuffle. Nana B was in there be taxes never than yet. Yencham. I can't one thing. No, son, abandoning I into be a buying armor on one and crop for Adua Eke Kadeko. Okay. But I want to believe, say, both sides need a be at the frame. And I will believe, say, and people will continue to even criticize their own government. If say man ko ye aso ye na na se metiase ya me ne wona wo back di nkobo wa fichire na yetumi solve ya because anya nsem bia na ye ka na fichire we be na TV so e ka no for general secretary to rise up and say there be party program as a Thanksgiving Mr. President you know this how kobo we part of say o be sesa wa ba we reshuffle Head up what was in Pacho, and Michelle Olivia, young Kenya. Well, this is when you're going about power, but we'll find them. Because I'm telling you, say, I will be a best say, Biano, you teach the big group. Ampa. Now, one year can't tell us how do you queen and scared my blasters and for so people be a Masuda. Tia power will be as minister, as deputy minister. That's a 70 more in Chatwa or some part in sorry to my cabin catches up any baby because you said by Yajuma by Juman to me yet. Mr. Minister, she also see me can be a semi deputy minister some no yet. Me to small beer and to a mugu a day. Or no need to me also. Mampena are pointing as a woman or metal. Mampena yard, you are saying, Juba come me, you know me, and some you sir. Or when you are to small beer. I don't know back for so to me check. What do you mean cow? Back for an abeshia or more call a strike. Or non abeshia, send penphobia if baby back for. But deputy for no honor to serve a purpose. What minister? But he really has some useless or the way no cross says some of the substantive minister president for some buying. Now be brain so Emma deputies and so when your mom near Juman, Momon, so mine. No more swatch be I can tell so be your Omun one ministry in movie. And Juma. Yes. Okay. Some of the ministers need be and mom also again. Well, it's your mama bay. Yeah, be sure well. Yes. A bomb says I can few hours, but there's always a good saying, say. Mozambique for no more call AFCON last minute. And on my young kunim die and no brass. So last minute, on me to be as the fortunes of Ghana. Ebi nso se eja nkrofo na bubu ade na wie ne yese de kukuru de abeso nkrofo bi. Okay. Enti no crosso me say. Amambu nda bia meka. Se emra ka yemfa ma president Kufuado. Okay. Yes. Sa amambu no emra ke be package 1 ne bi. Nya dia ma wo mo. Denti. Ene pa wona osu won ni suade hu no. Ene ndie. Nti wo bana se Ghana kwa ya ton a je man free baby ton ko ne fa ya de bre. Well, ministerial reshuffling ye di mo nkomo ana de omanfo bi nsusu kekan ye finance minister ye ni ko minister of state. Ai. Ne se baby woni mukura du chair finance ministry no. Ayo se me ka chem se papa. Negotiation ni nyina fa ye sika sem ne bibia no. Oni baby akọ ho. Finance minister kwa je permission free no. Finance minister ba kwaje permission free no. Cause dues akasie ni nyina on no so okay. Enti na o say ya no so no no climb ladder no. Ekosoro. Okay. Well, positions yakaka ho asema we are running a vows day, a couples and girls church lentils or at Flavors restaurant in Howell. Brad eminim so DB cause no. Oh yes. Yakopa adomo wo yere. Na yemu aye ni obiare de in fact. No me DB. Me say no me pon adwuma no. Me pon anwumre na wo say me kwa sorry dem. Because vows day adwuma di strong. Okay. E wa sorry dem. Ye ni sorry dem maburu na do so. Maburu no so ye tu yefo afampra twe ne saa ne ma no ntina wo say asore ne boa ya no egu inside ho no no ama ye champagne nom. Na ono ama ye aduane di because any boys o mo di epie any girls nso o mo to flowers ama boys enti mo de mo ko bi okay I'm fa na sekese nso koma empenfo da IB so mema ni susua ano airport okay enu ade fefe press pm ye se
adwamin se maye ne osem ye biewe no one ese basenya card submit me aba edina. Oh wow. Any day be am sa Opebia. Eti not vast day to be honest the first time wa me pee of vast day am so years at least. What were pee? Me pee ma. Me so enra vast day am so me defili because me aso me nya chede enya package enya uba ne di bedru na enya gro. Nti yeda mo ase why yedomo pa. Ye hwenkrata no. Daily graphic Richard Fernandez that's so no say new ministers face high expectations. 18 out. December 7 opportunity for NDC to rebuild nation. Supplement on Ghana Hotels Association Awards. Daily graphic. Ghanaian Times. Reshuffle. President fires 23 ministers in major shake-up. 30 ministers, 10 deputies go home. 8 new ministers, 11 deputies, 6 ministers of state appointed. Ghana marks 20 years of HIV antiretroviral treatment. Dr. Baumia responsible for current economic hardship. NDC for also can say. Daily Guide Ensu Eni Nana flies out after vast day reshuffle. NPP comments Akufo-Addo for ministerial shake-up. Land Ministry details Baumia small-scale mining policy. Abisim killer trial begins 14th March. Daily Guide. The Daily Statesman. 40% of Ghana's population under 15 years. 100 protests against GFA. Massive shake-up in government. Oforiata Abakwata Dambo Triajima menu dropped. Okoboy Tata's global leader Alasa brought in. NPP spelled out tax for new appointees. The new statesman, I don't know. The anchor, Oman FM presenter Kwabena Kwachi dead. Oh. And run our home. Wako yeti radio chine se onya attack. Nyame fa currency. Kafra, na busia so kafra. Na se ni nua be ma wo ye ha. Yeah. So for G. Yes, I will ba sempa no. De bra pai na ba ko echa ba ko. Ti be wo hia busua nyina ya ko. Mon kafra, mon shedding. Akamu na aka ye nyina. O company fo a ache won semtwere adwuma mu pa. Yes. Untimi ni ofa keke. David. Ofanyame emfa okra ensie. Baumia small scale mining policy game changer. Deputy Minister and I can say him. Prestigious Wesley Girls students sleep on bare floor. School prefect reviews as authorities call for help. Your position finished. When I say review, Ghana, no, we pretend to be working, we pretend to give position to some people, but we refuse to let them work. Obey the free say. I would say, I die and back. I said, we can see Bun Sembeba na yes, a pay honest and was a pebeba na mashe sem come to Chebu and a year free hormama. But now someone definitely a bedika, a become was some GFA, a one sense him in the best so many pensemo at was so Badwam Sunny and Comebia. Right, fantastic morning. And some of course, so good evening. Actually, Kufu, bro, Badwam so say Badwam agukensie. Yes, ya na doso pa na so. There's a fata sorting in the Brema Quina Yadeba. Kejuan Cassani Erica Sedu Body. Sergio Manocho Bernard Padibo Trey, I'm a producer, and I'm coming home. I'm in some of the bro. GamePackGames.com. And as I say, cool, be a funny agro, star 946#. And also, the old bona, what me, I don't want game anymore. This Kadiago bottom. And also, Danchaya, or Play Store and App Store. Download the GamePack Games app, no, Nidisika, Ego bottom. This is Kenny Town to Unya, be a all fast with the Discago bottom. I yakwan papa swanya kwan boneswa. Na, why you home? I don't want Jim, GamePack. For and make for them on now pay pick 1 and pick 4 games more the year pa Kingdom Jensen Power Capsules ye mema draw Kingdom Jensen Power Capsules yes can think I don't know be down I saw say o ma wonsa ekabi and of course tremendous capsules are man so their garlic bitters the garlic capsules so mo CPS ita we oba we be ma wansa kabi na no pay makwedi esi akonkon na eden sam na de bro Anad Nankasaka Kijuan where Cassidu Body Shassia feed the UEFA Champions League and Paris Saint-Germain, Tnafiat me Bogumu, and then Yasam Keto cry, rest Sarah for Gishamobo, Kylian Mbappe, man of the match, and then of course Bayern Munich
and so away to Italy. Lazio 0 Immobile. It's me ball the only goal a penalty at the Lazio winning 1-0 over Bayern Munich. And so now UEFA Champions League on some a first leg of a round of 16 into second leg of so to Bayern Munich lose it but another chance so very redeeming one qualifier for the next stage of the competition. Pressure pana Abba Thomas Tuchel so and I says the Europa League and a Conference League. So you better send in also be a round of 16 games. Now, you feel na yanko and send for na occupy more the floor of Parliament. Honorable Mustafa Yusuf, one of a minister was share in youth and sports. So, okasa no chim. Say nan madam modemba Black Stars koko boy e wa afko yi no. Omo hwe na omo e de niam atoto akwan mu. Mo be dialogue ne panifo atena se sinkonwa adi hu nkoma hwe kwan pa e be de Black Stars te befa. The Ministry of Youth and Sports is aware of disappointments among the Ghanaian populace and therefore intend to put measures that will lead to the national dialogue of all stakeholders to come up with modern and inclusive way of managing our national teams. Way forward, Mr. Speaker, the Black Star performance in the last major tournament, that is 2021 AFCON in Cameroon, 2022 FIFA World Cup in Qatar, and the 2023 AFCON in Cote d'Ivoire, where Ghana exits at the group stage of all these three major tournaments, notwithstanding government continuous huge investments in the team is not acceptable. The Ministry of Youth and Sports is aware of disappointments among the Ghanaian populace and therefore intend to put measures that will lead to the national dialogue of all stakeholders to come up with modern and inclusive way of managing our national teams. Our Black Star will shine again. Mr. Speaker, I must say that the past 2 weeks have been a very difficult one and worrisome to me as the Ghana's Minister for Youth and Sports. Technical vacancy. Following the Ghana's early exit from the 2023 African Cup of Nations, Coach Chris Hutton was relieved of his job as a Black Star coach. This has led to vacancy ahead of other assignments by the Black Star in 2024. The Ghana Football Association has since set up a 5-member committee to commence discussion on the appointment of a new coach and the technical team for the Black Star as we have agent World Cup qualifiers. Right, Honorable Sports Minister, now what they and some year to the floor of Parliament and they feel now eminent men and women. BBC tena say we had niema go grata so eminent men share and consider we've had series of meetings times past and consider we hope say the minister he can afford so beba emfaso na ya send Black Stars me fan to mapa at the EFRA but $3 million and a minister confirm say they call AFCON no yekokodi ye kona anka wo hwa 8 million and ye kikabo mu senke be kwako use but emu 5 and penny 40 me de ma penny for the Black Stars anim and ye kwako spend emu 3 million and the 2 million by fee and then cheche mu and other sports minister chiremu our parliament right. Mr. Speaker, our estimated budget for the 2023 African Cup of Nations tournament was $8,506,450 United States dollars, and this was to cater for the pre-tournament stages, that is our pre-campaign stages, the tournament phase, that's the group stages, and also the 1/16 stage, quarterfinals, semi-finals, and the finals. If we have gone through all the stages up to finals, Mr. Speaker, Ghana, the estimated budget would have been $8,506,450 United States dollars. Out of this amount, an amount of $5,070,840.36 United States dollars was released by the Ministry of Finance, of which $3,070,067.81 was spent on the team pre-campaign in Kumasi, that is buying flight tickets for all our team players and technical team from their base to Ghana, and also taking them to Kumasi, and also making sure that their per diems are paid, the flight arrangements for the team, medicals, equipment, and logistics, hospitality. This resulted in a surplus of $2,177,000
$0.72,000.55 after our early exit from the tournament. Mr. Speaker, the ministry had negotiated to pay bonuses should the team progress to the next round of the tournament. Therefore, no qualification bonuses were paid. Right, I know, honey, and someone, honorable sports minister, the two El Honomo, the Begusa de Chahe, Senator Kwakuri, El Honomo, Pimu, Parliament, Majority Chief Whip, Honorable Frank Anotompre, and so Nanoto Black Stars and Semi Muna, watch them. I say, a binding and not to Ghana football and Semu, do on Saka, Nafifa Bani a cry, as a Bani and Bani, and said, yeah, Kankakono, and yeah. Be humble enough to accept that there's something wrong with the running of our senior national team, the Black Stars. There is something definitely wrong with that. Now, and I hear all the statements about reform and reform. I hear my colleague, the Honorable Suhini, being very loud, very clear. It cannot just be any reform at all. Yes, I agree there should be some reform. But we must be specific on what we want to do. Speaker, I dare say that even if we have to interfere to attract the sanction of FIFA, we've heard about that. If we interfere in football administration, FIFA is going to sanction us. And what? If that is what we should come to, if push comes to shove, we must do it to safeguard the sports. It is all we have. You travel outside the country and once you say that you are Ghanaian, the first thing anybody tells you is that they mention one popular footballer or the other. And the football, which is a brand, is being destroyed. Whether intentionally or unintentionally, it's being destroyed. And it will not happen in this time of ours as leaders that we will sit down aloof and allow things to run down. We must safeguard the situation. And I'm confident in my friend, the sports minister. We should also not think that we can oversimplify the matter and just zero in on budget. The budget is a microscope. All right, you go so waf kono won some kingdom. Making one of paying in some of the bro kingdom just in park capsules me do no. And of course gamepackgames.com and so ejire mo den dey anya sam keto MP di ma no stongo. Honorable Samuel Okuji to Black Waston dan watumbi. Chim say scared kwa kono dey otrase you can't think madness. You can't think far. Mr. Speaker, the point must be made that the $3 million that we have spent for just these 3 matches, the abysmal performance, is in excess of what other countries budgeted for the entire tournament. Nigeria, $1.3 million. Zambia, $2.1 million. Open source information, go on the internet. Zambia presented $2.1 million to their parliament. And here we are, $3 million, no value for money. Mr. Speaker, the documents the ministry submitted to this House, to Parliament, if you look at how much we spend on qualifiers, Ghana versus Angola, home and away, 7.4 million. Ghana versus Madagascar, 13.2 million. Mr. Speaker, airlifting of supporters from Qatar 2022, 5.3 million. We are throwing millions, hundreds of millions into supporting these Black Stars, and we are not getting results. Look at the state of our pitches. We don't even have a single FIFA standard pitch, not one. Youth development is gone. Right, and the honourables now, I want to show my dream. Oh, Parliament now. We are not paying your fire until mention about dream and queen. Okay, gamepackgames.com. Gamepack, I don't know, so tough for one now. Abwabia Bonibiu. Aha, to me, say, Torabia, some of you have football, no, but if only been tears, but I brought here so much of my dream, money, the queen himself, but and yet, Obina, yeah, sports for the Sonia Quina industry, no. It be a room one, I'm watching on my dream, and there are facts in Shedenim. But you ever heard the one some about near the idea. And not the mobile, so yes. The Abema Ghana football fan and Tuma Pefre Bia, see, na Ghana football effort in Tuma Pa Eddie Franti, Utum Sayoko Pimwa, a save Ghana football demo.
and I was massive. Ghana for say yes, Ghana football domakuma so likes of countryman Songo ne na chidomu nyina ma de ne fa. Yenua Emmanuel confidence e di actually share the course pa. Eshase if you are brass sport Ghana for bi obe piemu e trotro wonsem egu placards ahodo so a mo kirem se ya godie no ehia sachire bebre a police for ebo won ho ban isentro a wodi demonstration anim e de won nsem ekoma asoya wo hwe ya godie no so Ministry of Youth and Sports GFA and afi abankesiem. Just say, save Ghana football. We want to save it. And the only way is to show the people that the people who love football are not happy. And now about politics. And now about who the way and now who know it. And about your love for the game. Now, you're not paying for, I mean paying for. I'm in the because baby Ghana football can your national team fiber no kwan ya faso ye adwuma no enye atamewa ha say we must save Ghana football. Yenja say edisika national team mu na ekwa amanfo botom 70 or more % of the money we take into the national team no ekwa amanfo botom as bonus and allowance. Even the FIFA headquarters Switzerland are buying the police for causes of computers. Una kwa and the senior people na amakwan and our politics and FA only the FIFA China is a member of FIFA yet Abana appointing FA. Alata for the 2 million per the coin. Almost say 2 million, 700,000 there, calf their mom dada, and Alata Abano on for 1.3 and Kahu. Young quiet dear no. Sikani but talk at to Greco account no. GFA account no. They never told the people of this country. Oman country. No map make a budget that says we should go and train our Kumase for $1.3 million. If this is not wickedness, if this is not madness, if this is not demonic, my brother, what is that? God will speak. Ghana phobia, we piemu, our Jumedian ase, and his central for a stream como. Katokreku ni mbo mchay Samoleto. Katokreku ni mbo mchay Samoleto. Onumpo ba en wamane saso. Na wo katokreku na wo be pamu coach. The problem is to make sure that we employ leadership omujino mind that na omunfa leadership ebeka all aspect of Ghana edi enije bro mind yenya enim say sports one of the enije emo mind see man nipa ba ko onu kron ye prayer penyi keke ne aman $100,000 so onu kwan kwaji onji nkwadi one ne ye ne mba nkwadi na ye oman muan almost 30 million population ye de ye nkoda kom masa what is that. Right, auntie, and on the and right coso, and the Hopisa, and yet the more who kuma bias, the movie 911 so and Crawford Beficia, Namum, the Papa bit my fimo at the Abba, save Ghana football demonstration. Yabo more who only any monabasoma, but my yepa and Rakoye, and I'm say, Kumasa de Bako class and shower, Kumasa de Sober bad identity, a person and a Soberco Ako Pimo. And Oko Pimo or Game Park games for Akacha, pick 1, pick 4 games are. I'm on the bank for the disc bottom pie star 946 hash star 946 hash all network be also be bet me abo game webinar or pick one number or pick 2 numbers and I said 4 numbers now what me disca at the agu bottom gamepackgames.com. Another Kingdom Jensen Power Capsules, Kingdom Tremendous Capsules, Kingdom Tremendous Capsules mana jetu mu jidom na so bodwuma no. Oh, to Jeja. You may quit this year, Concon and Pena. There is some at the Ebre was Joe Manucho, Bernard Padibo Tremi producers, Mr. Ebenezer Kwabenadu, K. Adu Gasovin and Stove Company. I see you when your birthday on Badwam TV Niagara Cry. I will show a belated happy birthday. Yamin Shanton Kwanampa, Mr. Ebenezer Kwabenadu. More blessings, more life. I was saying the best. Now, Ogusu Hebrew Dia, Yade, Apomodion Samba to us, a film and Quatamakli, we are the Aka to us, Coswa Hebrew. And then some more Paba, Badwam TV, Badwam Health Tips, so Homobia war party, Wapum Demon Samono, Yen Chet, Smenu near we. Nam ye sure so more follow ye na Chenedy, or when you saw emphasis. Now what you come up a skin care, you didn't come on to be brain, and then you be heard complications, sir, a woman tea, any who can say, woo about time, Unkua would disrano, any kind of distra Uma. He says, I am since so now de man no from Crabber veteran so sa
tiene Dr. Hilda Boy na etie dwom endpoint homeopathic clinic na daroma ene de ebro dog emo kwaba ne na wasenso emreni adaje a ode kire yade they say pese e complications a ewo ho me bleach me ba ehun sunsanso ne yede o bleach wo ba no okay well mamen kan say wo penin ni mpo no yenya anka men bleach wo skin na men say wo honam no e color no na inkola no de senia wo kan ye no se wo start free inkola brema na trust sa kola no benya 40 years ana 50 years ana 60 ana 80 ana 90 years na trust from inkola brema wenya 2 years 3 years 4 years no woman 90 years of problems ana 80 years of problems with ne honam no inti a problem omo betumi anya ne ayefa no skin cancer no se cancer of the skin enya ade a ehada ye common ewa bibifo mu because ye wo ye black skin ye wo protection from melanin nani ade ewa ye honam now so the moment I start bleaching no na say wo yi sa protection no na wo chances a ode benya cancer no na akosro into skin cancer ye ade a edikan afi nso hu se ebia akola no afi omo skin no unze ye wo veins ewo ye honam no eni veins ye pipes a moja no enamu ewo ye honam na eni ubehu se afi di akola ne nam ho a ni nyina drodro a obi atumi hu honam ne nso ebe ye thin ana esanse we yi bia free so ne ntino eba be ye thin bibi kakra akola no obetu opra obeblidi obenya scar tan etoda bi mpo a healing nimpo etumi ebeye problem ema omo esansa bleaching ya akoso any skin damage ana honam na asay so obeye operation kra na you can imagine senia honam no ebebra ansa na healing no akoso enti no me bone tofa we problems ni tissue any skin cancer no afi nso no obo betumi anya say at a point say na nso oben ni ade a akraketwa na nso oben ne ha na omo knuckles no wutimu ze bi o ha na ye black ni ade enti na yesa na omo ko nipa mu a obehu sa afi na omo ferry because omo drew point we bi a wo start ye na wanya be 2 3 4 ni ade but onyin drew adolescent age na so ohwe ne ho na ohwe ne classmates a omo mblichi otumi hu say difference wo na otumi hu say bi a we sa na so oben ni ade ne omo betumi assessment no ni ade ama no image problems and self confidence problems onam nipa mu a na afi ode ne ho tetete ni ade obi wo ho a ontumi nhye skirt edu ni kotodwe esanse ni kotodwe ni mbechre ni na ho nyina ebechre ata na bia wo hwe nipa nan a esi form ene sene ahonam ya yeyi a difference wo difference wo enti eyem kwa de na ye ka ho asem enti se wa hwe na akoma akra no nku bi anu odin sam na bi anu odin a we na ede ebre no na se wo mpe skin cancer bia anu ni ade a so enkura de dog se obe prefer se nkutu ana nkutu ana nkwala nku ni aye bia embleach bia ma no munim wodwomo omunim de bleach omunim de embleach se wo nya sure to nkuto bi ana se petroleum jelly bi na faye na fasasha akola sa me sure so omo de sra mankura no we de ne color bibia hu say any da ho kama kama na de bia sra wanim ne utiri hu okay ana opayin so abai nkuto ize wano ebekọ utimi ebekọ ana nuane nuro wo mu a eye a eboa ema honam no eye kama etwiwi ne nso ye kama Timisro ha honyame adom ye bibia bi ha kra no na ma ono ame kala wo de bai no mfanyini no nyini na ne ono aso na adwo be so ye de anu aye ba ya wo fo ni asede e wo ba de nso mi ehwe ni ye e bia wo dwen ne fem nso hu sunsanso no e de do so e da point ase 0244867068 na me ya adom o china so kan ho ye nto so Senior, somebody can catch us a fee and Shroma season 6 no more than power quadanyo water. Uswu jamia na ye day. Na said the way you words no. Pedro current mission what to say. Eti Mr. Nyakopo Yadma Kwasia be at 3:30 p.m. na what now TV one was shem quadane performance no. Na wo vote ma wo na wo share na wo like YouTube so.
na wo subscribe abusu ayenkwadi nkomote wo na Dr. Chairman tia ye krado wo kan ye ho via Zoom onso na juba no a wo ye no ebi wo Ghana ha na ebi wo Europe abrochiman mu nti amanye de bia no wo ye nchen wo Ghana so no susu nsi ye ho kwan se ye be kire ba bi papa wo benya yaresa nti o ma yakwanya no na yakoka ne ho wo Zoom na nchechire se fata no na ye disa nkomo na na no ye free ko batwetwe bi ase ye edi picture bi to TV no so be kaya na ye hwe ye spinal cord no ye chiri kase no chiri bremo no kokoka ya dwene mu no se de mu nchiche mu nyina te ne nso ye de beto de ho nkomo ma doctor kwa ba Dr. Chairman ma che na mpombo ko de Oye man patwa me da se Nyankopon adaru ma ne mo mpai bo bibia boko ye da Nyankopon ase na baby awo so boko se adwuma ne koye wo ho de be patwa Nyankopon adaru ma adwuma ekoso ye boko ye da Nyankopon ase bi nim say the last time no ye di ye spinal cord ho nkomo se de kobo adwene nim ene wo hawo a wunya kwan ya be fa so be affect you se de na mu nchichemu no tie no ene cervical thoracic lumbar and sacral ene mo tem si de muso sopa yenim se na no ye nwie nti eja ye to eno aso nti wada ma ye nto aso ye chiri bremo no adwuma ye ho chechema sunsuanso be na ede bebre ni padasani yo me da se ma me fa nche mfrisi for CR sabia awo oman Europe Amsterdam Holland asase so edema ye nuanu mo hwe every all over the world na no kre asemini and then me pese me share more of Rebecca said the spinal cord and the chronic pain. Yaw. Ye fear free spinal cord in your case, a condronia ma baby, one ipadue anymore. Until see, I'm a person anytime I'm a baby, and me fat back na ye linking it to a particular problem that one ipadue anymore. And then, say ye share or quanya spinal cord, no, so a control yaw, a one ipadue anymore. Obi wo ha na na pe wo hwe wa complaining of this area ache unse ohima se ka se chronic pain ye ya obi a abro bosomo miensa na cha se aye chronic aye cranko abro bosomo miensa no watna for more than 3 months ebi wo ha na de ne ya no ni sisi obi so ne joint obiso ni ni kotodwe obiso ne de ne yaw no ne nsa ne beka se ne fingertips obiso de bia ne yaw no yefum yaw obiso ne de no tipai na meno ka say over the months and over the years no bebre no eba yawa odwele more and so live more on the beka say painkillers ahodo yenu na numbai obi wo ho a do the time of the month ni yaw no so unbearable say si amfana nko ayarsabia nko wono some painkiller bia utum say ne ho ento no ono nko but there are a lot of women so omunya omo time of month no omo mfa sa yaw no mu ninya problem what nipedua ni mu na spinal cord no ehuma nyebeka say intin ene asawa nyebeka say tissue ene yebeka say cells ahodo cells no ye enkwammoa enam yichi dompe mu yebeka say eno no gina homa ye vertebral column na sa insawe ene enkwammoa no ene intin ahodo no connected to adrenaline no yebeka say your brain na brain no your spinal cord ni mu your center bi anase hub bi a obeka say dorsal hub na dorsal hub na it say information center na no na baby biara ubepra baby biara yaw say ye ayem yaw say ye iti yaw say ye waye say yaw say will joint. There is something that thought of it together. Impulses. Catcher adrenaline said, "Baby say na ekoso na adrenaline the information no ako baby a ya no e wono na amano a defined interpretation
no and as I say you say yaw be atna wo nipadua ni mu acha yes obe hu specialist I am encourage bibia na obi krampo a ye 2 groups of people obi no ne de no afede yaw na atna ni nipadua ni mu ama afede ofa painkiller bia engine enya adwuma biem enya adwuma biem ya eno obi so ne de no any yaw bia no painkiller no fi say ebeboa ne na wakwa akofa na the more yanka say self medication in that way no na one ya kwanya spinal cord no efa so interpretative we yaw no na basa na part of the spinal cord no so a control wo brebo no na afede suppress brebo no na brebo na honde so ba from aya metaka say yaw de na say yare de say obi biara ne homfa no na say ofa edura say dro no beje wo a brebo no na break inura yenom na etumi de ayaresa de abrayen. And the spinal cord no ye one major controller of yaw yebeka say eno na eboa adwen no ma etumi interpreting hu baby a yaw no efri ndu to mu say yaw bi wo nipadua ni mu a enye normal mekai me mama bi of friend me wo Canada that was about 2 weeks ago ne de no say dum pempensu a ye say onko ye eye surgery onko ye procedure ewo eye nini esan say wa fire mo for 3 years anytime you be man appointment bia no or avoid it me ye no teleconsulting kire no niema bi de inro ahudo bi kikabo mo de send no me no ka say 3 weeks ni say no enye as it was previously there no at least onfa onso bibi mu mfa nante onwa to me enante onso bibi mu enti say normally no say wenhu nia ekoso woni peduenum ne fareba obeji say ade ne wuti na wuti pain no but ebia na e won ne fareba obeji say wuyem ade na enye yem no na efi o e won ne fareba say bibi ankoka papa so nje de be enje credit everything there is a cost and is a one finding out the root cause now if say baby a yaw ni firi no eho na ye yaw no na say wan hwe wan ko hu obi a oye specialist obetumi aboa no we hu baby a yaw ni firi a na maame ohima na akwakoye ensem bebre na se ye kama so ye ya se wachiri bremo ho hawo de frosro okobo wadwi mu no se wo yade bia mu hwe ebuka wo hawo bia babu akra no wotene ni mu antene o ominimo bia wonante anu apon ni mu saa te so otene ma wose ni mu ye ne ya bibi saa ni nyina no se de ba sifo se am betumi ahwe etu ase ma nipa na nya ne fa ahodi wo ho. Yes, onema oba sifo se arsabia oba mo amohwe western region ye watakra de Fijai May sport so na Ashanti region ye the specialist all the way from India akopiemu wo ejuso kwamo Kumasi the Kumasi for ba omobeto one specialist ewo ejuso kwamo so and ye the 2 major specialists so aba encline Adenta SDA junction Dr. Siama Jr. so ewo until we share all over from Greater Accra no oba beto yen wo so na central region for Cape Coast ye wo Green Hill so and ye wo Aguna Swedru so na wo ko isikumo dobin bra kwa ye wo Aguna Odobin ewo eye central region oba oman Europe so Amsterdam eye Holland asase so and ayedi eduma in fact that is the only Ghanaian homeopathic hospital so far yedi eduma ewo Europe has European Medical Association of Independent Medical Practitioners near the AGN atumu amuhu say yeduma eso ni for the past 6 years. First 50 callers offer a line so a was screener ye be more special discount o condition be as if for see there senior can anytime I will be yen ewo Adom screen na ye be can spinal cord any injuma hodo and ya kan yaw another time ye be fa another way role I play or infertility another way na you to me Adomu esuko your number 050
00 40 331 050 00 40 331 and I said 328. Europe line you see a +31 687 487 122 +31 687 487 122. Ohima Pacho Medas. Yes, so yada sepa ebusiana se ho nkomo ne yade no se fo wachiri bremo yade ahodo bi atiti obi ano o my Ghana masoye no wato apete Europe nso eno wacho bia ya obehu wo mo no nti ene C4C Homeopathic Hospital empanifo ntwetwe nkomo number no so ne da screen so no na yade bi atiti wo bia no wonfa no waduro ema na Dr. Chairman ten ene no atwetwe nkomo ye na ye homrato ye ba nkomo twetwe no de aka eche nyina beto aso bedwam so nko ba bia ye basia Ade pay obiara ehu ne levels say 14 February ba na Val's Day celebration no kodo pepa as e beche no na obiara na yo the tattoo no wan beche de I clear ehu position be mebo say bo defense say midfielder sa won striker be bi ende bia no ade pay Mijimis the part there, level. Good morning. Ma momo la kwa bambra Badwam usepe Jumezido also for the Fancy Doll, President for the Brothers and Sisters Association. Na anapay I clear follow him pao. Na mijina ha ma wono man da enufa one nashini na say wo fo pay say in your chocolate busy say in your cake nzi so we post to so we post to and pay yen na ya abo pepepe Valde na lampo na hwoma o ye wiase afefede pa anti no me de besi wo na ansa na ye bo bakahye Valde nkomo twitwi no mu no ma yenko hye onsoroma yereshirai na menyo kase Adom TV ya crowd na me chere ya crowd a o sere hu de Sunday ye no show Sunday ye mo back to back performances bia warankasa no urin frida na ye share most man so mageni no start auditions mpo ma yo veli ni pateti mo from kakra 30 ye nyi won reason Jumezi no na 30 no wa ba justify why o say there is one competition no no me you can say first group 15 another group last week in 15 one so wa baba ye hone zinti 12 ye nyi won be Jumezi no Sunday you only big mama but dates Sunday ya orubey and adamu mo frama no war baba perform ma ya hwe na say wara is when you eze chira na ahwe first 15 no e say na hwe second 15 na e mo de this year no soma season 6 no obaya bigger your was squad no we have the men say you kada we have the men now we have the men into mo frama no ye gum woni yes papa this year no no libilibi no labalaba mo tinge de mo frama no ye bu ehun anwua ya cheche ho ne nyama ase to woli hu na hu da mo frama no wa fantiti papa bi mpapa into no Sunday 3:30 on Adom TV and Soma she performances de kakra bia na nya bia hwe but she don't call me brother. I know the pop that sometimes she they act like lovers. What we they do more things. My bestie, yeah. If they hear this song, just know say somebody fall for you. My bestie, so baby, my odo. I'm all you say, me know you should go, mommy, yeah. Probably too much. Na suma pay na time so to diary.
na in your kwan high life songs na wa bon tena bia bi o hompa na wet na shada ante wet ni ye no nsoro ma bo mo da makwenya no ma chocho da mo wet no fofor because before to nyum bi na na da masam no na nyimpa no ka ho no na because one mpa shada ante ni ye nsoro ma zeba mo na ma men kan cho de nsoro ma no CCR no ye in the classroom aha inti no za otinye de se epede wo school wo baba ka dwumezi no ho wo bas yes studio honom na me da na wanye mofra ma na bezi dwumezi na no mammo number na fred me number CCR mjine hede ya kapim 10 o'clock and pay se epede wo school ba ka nsoma ho mofra ma na epede bobo ho na no Sunday wo baba share mofra ma no one performance na kama ho apa akwenya da ho no mze mo de ebutum na ayedam nti no meze number no to screen no do na ma sana ma bobamo nti number no ye 0248 287 692 mesana mesi number no dubiom 0248 287 692 aha number no so no go screen no don before 10 a.m. na yemfa wunsham na mroba ya wo student nso botum na waba join nsoman dwumezi no na oya hom kapa pa na yanko Valentine nkomo no dana hey Valentine me say it's na make no ebi no wona yo the tattoo on wine na so no yanko he celebrities no odu Val's Day odu occasions na za pictures interesting pictures na ze bia ya wo twitwa wo to social media no me obi wa ha into no ma yenhwe some of your celebrities are wo post home pictures na dey on social media you know Shatta Michi ingen Shatta Michi this also in Shatta Michi sister Michi GH aha and the pictures are otwitwa also to social media also wishing the fans and pictures no tap papa ya hom ka ye papa nti no that's Michi na sister Penyun so yen Fela Makafui in the picture no for da no gina ho no so mam kakra na etum ho de body no ya temu body ni gina do papa nti no sanko gina ho kakra mo wa enka wara ebo hu de pota papa nti no so ndeda we share na fans happy Valentine's Day nti no take away hold body for hold body damara na Mr. and Mrs. Fiao won so na wabe nyame ye wona dom last year or come twins into no bond no stronger and stronger message no that's no crowd no em na mpela makana mo but mame for choka kaka na wazi ai kakan into no also ones yen Seligali nyame show I won you queen happy Valentine's Day to you muguda mo wish happy Valentine's Day na me hu na Emilia Broben so it is Emilia Broben picture no ho so ma yenhwe na so na da beautiful pictures celebrities no and they post beautiful pictures papa na AK so stress some hu de no so nice picture na yemfiri hɔ na mama sister pay no question bibi someone you know I say to the married couples and other to the married men me mfuna wa wo were na when you kan wana amunamun I will fe patri wa asam opo bi san wana ne pay into no mesi afunu won fe fre won kun no mo no na wo fe bisa question. Are you guys forced to get married? Do they put a gun to your head and march you to the altar? Or you're told that you would lose your life if you don't get married, so you marry in order to save your life, but you don't really want to get married? What's happening? Okay, boom. So this man started giving me attention in December. Pressure pa, the love bombing. But unfortunately for him, I'm too old for that, so I saw right through it. After a few weeks, I think he saw that it wasn't going to happen, so he stopped. Tell me why today is his wife's birthday. Hey! So you're married.
people will not go to heaven, no. Are you guys forced to get married? Do they put a gun? Question again. Pono ajemiano. I was a truth one to say. One must call by force, like by force. Now will you come on with me? Concentrate on your wife. What is this? You bring to Mumpona and you may say, well, I then which one is your own? Well, Damehu, whichever David now, not or a man after God's own heart, and so not near room doors for Papa. None, I guess, so with table Papa into no as an waka kids no battle of walker, no bagawaya, woman when anyone come on, I'm Jesus Christ the bear none of them David is over here and as the most Old Testament in your chop, your more quite more years or open away. No, me Abraham daughter, your chop more Testament in your chop, Tain. Mono. 1 man to 1 woman. Na ma yanko go he chef failure na no ho some no we kesi there latest cry with her enye there oyaza okwekosra Lordina Mahama ochema mame mbwa oyen during the nuku carton no o say oh sikazo mani bi kitchen ho nyama support encouragement every most more person no supporting behind the scenes so no so okay support no into no pictures no one found today pictures no order do no into no orchestra mame no nyinu kun John Dramani Mahama wo honi fie oh come on na ma Lordina na telize mame you obokoma nkiwie yi mama ate red and white tea or come up papa nti awe hwe ma na so on come ebutu ma hwe size and the mama mo bo ho kakra na ma hye nti no okaka da ho na ase that wotum na wo support no for ne kukaton no na oyende da so Ankrado D why reshuffle na reshuffle na why no ibinum ho reshuffle mo on kra on reshuffle mo on kra nti no da me hu the celebrities ni bi wa react to ne reshuffle of ministers na why no ma yenhwe bi Rexoma no say you know ohundo injury time scam alert Allah nana you do all Allah obi amfonsa or your comedian or say make them reshuffle the vice president to finance minister brother like why obi amfonsa maybe an onalo woni sentira ozero kadam na yen share Bridget Otun so I say Kenoforiata is still finance minister because Eshoma onya ofi finance honom no was not kashe baby oye very strategic papa into no ehwe position na order na or say oye senior presidential advisor on the economy. Now he's also serving as the president's special envoy on international investments into and as a capital markets. Into ehwe mu kra na eche finance minister no report ma kero horiata got it into I had a bit ma boafo ase ai Dwango energy drink say and they pay na da wan kwaye ya the epibia boost we energy level na or your Dwango energy drink me chempo bi or the tomato chen was na da wasn't there be still no shampoo no koto nyina wo so gaga motuma bobozin ba the pay wo ye nyina ya 3p garlic mixture won twitwa bi na wona pomezin baba we post forget about it but I also feel with the best here Momenda Babu Afasi we Kofi Ampedu me producer director Ama Abilonzi producer wa papa nyame in show bebre Damara and Enoch and Thomas o studio ha wo ye camera juma na zinya Daniel ye sound control room ho obi ogu bia Kelvin Rahel Ama Abilonzi so temu wo ho no papa dama so na Thomas so ho nti no me de besi ha
na me yadom a yebasana yeshia CCRZ Macron Hosapena gogu yabusina yesa ko yenko botwetwe na ye twetwe so sanse ya tena sire na wo so hunu se yapomode ho nkomo no a na ye bedi na nei Sadiq atena se na menko no ho se minim se me boni din pe na wo hu se adwumakuo no omo magye dompe ho abasobode aduru akire na udompe na bu pen kura no ode ahabanduro ebe kire mana toato ama oro masem na mekan Sadiq Martin na pombo ko de Yankopon Adom ke de Yankopon se ne de na wo de som ye yo am say em fanchi akese e ma hwefo ne adofo nyina na ba heba hospital de se wa onim de da se ho ne de ahoye ne ho se ba bi a de yade bi aba be pi mo ho a ufri ase ho enkofi no na che se ho anya ato prekope na ne wa nyina de se de bibiduro ene se yade ho ani ti no say yade bi etete wa de ba be pi mo ho de oba be pi ho a na nanom anim dia omo de tena say awa asasi so a omo de ahamama ne nua hini ne num na keka bom de say yade bi ya sa kwan no so anasa say anim dia no na ban heba hospital se fa so a de say yade bia obi de ba be pi o ya se ho nti yade no so de se na amanfo nim de da no efuti be pe mo na say yade bi e woni padiem e bia na wo de no I how we ent bianca ho asem afidie so na che se enye se ban heba hospital yen sasa ya de no ho ne mom no ba be pie mo ho no ma ye de bibidro betu sa ya de na se e de ama ya de bi ti se stroke ya de hadwen ye pa they say wo hwemu a na nka kane no obi mfie du animu a sa de se stroke ya de ya de a che no na so say mrantie de maba nyina stroke ya de en etete o ade ntia enam se enema bi anase nuane bi ayedi ene ho activities bi a ekoso ni pedie no enama stroke ya de adoso e woni pedie o se kanene de nanka yedua ne die ye hwehu hie na enye nuane abaso na se ntem na na ho kane no ntina se eduane dia na yedi ne sabre ni na no nanka purely organic then so say no kanene se ina ye nuaba ene aha ma fa fitira timiti kontomire kwa de ba che haban fra watwi na de wo guso say no aye fast food yeah it is aye fast food de wada kamu de okonkomu ye tu ya ne ye die no na na yese rice water ikura de mo sija so kan say bia ba okonkomu America wo ho da na enti wa ya na se wo de atini what started de bia ye kono no enye se sa nuane no say aye fast food na ma ye bibia e bibia wo ho e na am ya pomode ho nsem kura ye bibia ye wo no a e bibrem ha na nse da nya ma ye sa enye ma ye sa what I say o se ba ne say wan kasa unyare be 3 days na do safa ho na mani a o say na asa yi bia bobo tuntun ho sa na Africa anase ye bi before no sa na ho na mnete na broni so ho na me different from here it is all ko fa broni ade de ba be kan wo bibi ne ho a na say enani mienu ne den emfa aha eni ti na kwa fa ha wo de amane ba be to ya bra bo so eni ti no se betimi to sa na mani na ase a I just say start to say ye nua ne die mu yie na nipa bia mo apomu de hu hia ozo bi ho no ma afini na no nkwa yare se bia bia nkonko hwese e den e koso nipa o de bi no je so yare da hoti o ji se bi o ahode na so ka hu ne se onipa dia na nkasa no se na ewudi na wo no afana kwa ko pie mo nipa dia no wadi nkoso ya hu ne ekoso ho enti yade bia e be da ho adi wo ho na mo ne eni no na se atre nipa dia no ma che ama o immune system ne ne ya sie ne ama wa enti bi no enti ansana akawato enti na abre bia no eya yeto nsafre manfo se bra be pie mo ban heba hospital na bra be yoni padia na hwehwem enti wo ba na se wo be ye hwehwem ne ehunu se yade bi nam kwa mo wa bete e ba bete wa producer prevention is better than cure enti no oba na yatimi asi yade na no kwan ansana ababe den ababe kan atofom necessary de to ho no ma wutwi san a wo de ko ne de ko shop no ma buwa yere na fi no mo hwe na ayetum ne de fofra gum ya ye yuso abefo ka ebonsa begu ani mu service time aso wutwi pa ho na abegu so service overdue na say afi running negative no sa na nipadua na wo sa wo baba herbal center na ya hwe nipadua no mehu say efi bi accumulate ya de bi boboba entempa na say mo buwa yere na frim na mo dia bibidro foforo agu nipadua nim ai wodi se obetima akọ ba bia akọ esa ehwehwemu no na mum ne ntia o se obaba ne se
oba ban heba hospital ni hu ne say wi ya de bibiduru na besa sa we sa. Thank you. Enti o ko ba bi foforo ne ehwe ma wa sa de na ma sa ya de no ba na no na besa de ama se kokonom na so ban heba hospital de eya bibiduru na besa de asa o nipadua na ya de o se se nipadua na o se itimi alkaline se ne be ya de bia enkum and it is all corner say about idea everybody pedia na anti alkaline na that be idea be sawa beto yes it you be people ba heba hospital ya de na how no ai be ma ho aduru no e be mani pedia na ba be nyana ho den agina na so se ne be ya de nkitinkitin mi bowra mu a immune system na kasa be den e betimi akọ ati asa ya de no and it na de ya de bia ba be people ba heba hospital ya de a etu ase krakra e de ma essentially ni na e abibiduru obo ade na kasa kire se mra ebidi aduaba na mfa ha na ensa yade no eno sa nim de na yesu e oba he ba hospital ye di dompeto nchen ye di sa nkomeso to nchen obi apawa fibroid na etete no se mo hono mo nye surgery debi ye mo bi wo fibroid amutimi tu ase ma tu ase krakra ye na no e di fruit pede no fibroid mema de etwo ene ne epi mo me sa de mani na no enya de sekan kan ya de abibidru ebe na ne ni na de afru ni pede no e de ama ani nti edru no o de Fred ya na am wadi ne kakra bon se ebe na ne ade ni na de afru ni pede no on se ade bi apie mu o hona mani bi ya no ne root no e wo ni pede no mankasa ani nti se okọ eme ya de sekan pe etwa na apie o hona mani ni free ho a ne aka na ni root no ehini na kasa na so ni pede no ani nti o se oba ne ma wadru ma onom ko ni pede no ne kokutu ase from ne hini na timi akala ni na de afru ni pede no de ama and it yes I trust wa service afefe ni tina obo so obi of fibroid okọ okakọ operation and so a three bi no obo se sa ya de na asa tete no and also kra no etimi si awo ho kwan de ma no ogiri se bi abro bi woni fie and wa ma wonti bi de ho na so na fibroid ya de na tete o and it na so ba bi pi mo ba heba hospital na ya de bi du and na na afru ni pede ma sanso na ai be ma na wo de no so ye twa me se abribia no ko na ye de sekan kan wa ne aka na wo di pede mi se be sa fefe eti wo de bra ye be na ne ni na de afri ni pede ma ma a wonya akire ha bia enya de be san ye de akwa asa ba bi enti ha no kra no ye kan ba value for money no and it se bia oko na se oko bo ka bo surgery na nyeska kuma o yes no kure nyeska kuma na wia achamfie miensa mfie na asa aba nti ya de ntina ma BP mo ba heba hospital se na be ade e be once and for all na just say itu ase kra ma wa anya de abete ho pompo so bi ana se ho enda ne ho adi kra oni pede e ma minim se mo ho mo sa run labs ne check ne because one aka is a full basket hospital yes bibia ombi se na woko ba bia ye ohoro sa na ba BP mo ba heba hospital so he ne erhwa mo ebehumo yo em say yaso ye ne ye miinu e wo eye enkran ha na kumase na nkran ha ye ba bia friends spenters and it ofa ka ba bia ka sa spenters so be si ba bia friends say 18 junction o si o hope ka sa o he ba heba hospital na say omo a omo wedare wo dompem ayarehwem na omo de ba BP taxi for na ho no na de ba BP e was ye ebi nso a na ene abefo Google map ne ho kra ne ba wa ukra ka a o ba o de ba heba hospital akra e de ba BP se o kuma se nso ade ba heba hospital kuma se and one de be ba e ho no pi aba be si o kuma se nso ye ba bi a friend say atonso Google aban aya sabe ya kase na chi ope ho na be hu e ba heba hospital ase no number nso de e 0244 988 004 0244 988-004 and I say 0244 083 482 yeah 0244 083 482 and it's when you na kafu a na wa be piem e odompem ayarehwe ne de eno de se wa nim de da se ga na ha ne ya bibrim ha de ba bibia dompe se ne etie bia se eye ne friend se happy de wi ebu ana hip na dislocate na disfigure he na maybe akwanhye bia wani na ba sabri say awo bai America crab egusu ambo wa na be fam da ku yes na ba be fam o se dompem ya de ne so no se etete wa abre a awo be ba na be hu se wo ya de bi she ho awo mai na se yo she ne wo ma won te hwe ne mo ma wo ba pe na wo hu se dompem ya de no aka ne ho obi won so ane de ne spine na spine so no wa de kita ni pedia no yes it se ne o spine ho touch ma na che se oni pedia ni na ko break ni mo bia onya nkwanhia ne nsa we e wo ho ana na ehwan no mo sande ahye no mo sande ahye ne wo na say yi o ani oni ya cha bo so mienu bia bo se eyi ama se kwase edu mpempenso bia ye ne eden bo no atumi
eye na hwe wo de ahye oba bibisa mbetumi aye ne preko ama no wo bisa ha no nti wo de busa wo se empredodo se na de bia de be hye woni ni wo so mo se de ahye nti wo na mo ana ade na yi na se ho da bi also ba BP mo ban heba hospital se na ya ebesi ano kwan preko pede ama na nti wo nya de hye no ano no enya de ase nya kopon boy ya de nyi se obi ade wa na de do ona mo na yi na wasan de akɔhye back da bi eni nti ense be ba ne sa oba BP mo ban heba hospital ya be san aisha sade ne ade ama no ade nti no hye no so se do mpemu ya de baby ba ko pe ban heba hospital ho ho ena so down when e piemu enam se Ghana ha ene ya bibrim ha de na se ade ya je ho abasbo de ato aso a bibia de dance se o de do mpemu ya de bia ba bipiemu wa se ya kwanhia no anya anase bia dislocation of bone bi na etete wo anampo bia odwumadi a odi ni na bo ena obo ena akonya ho akwanhia na ne saa enam saa do mpemu ya de nti abawa akadem a ontimi ensori enyina na so bi ma ban heba hospital ase no and also down wedding at the baby pimo sense ni mo bia ono so suffer from dompemu yade and answer obre dompemu yade ho a kire ne se omra be pim e ban heba hospital ase no yemfa abibidru ensa na yade once and for all yade a yade say abibidru isa na yade bi mo be san kwa asa be bi and ti no number no yade ho bia ba 0244 988 004 0244 988 004. Yes, so back for Heba Hospital there. No. The honom na ja wo kwa wapomoden ho nsem begina brane ama wona ye dan ye ho aba wo ho ye ba nkomotwetwe de aka eche busua beto aso bedwam su ni ye basia. Mre no ni wi asim biem yo prepare eja pade nyina ye kwa tie bibia mo me ente ye bo ase na mpepre ho mfa ye nkosi hwe sa nwom na ye me de papa ye fuma japade bonkum ni nifa be wi asie no wada na eja wa mpa bi so ye sese bi wo kohwini ti abrabo no ye tase de benyansafo ye se besipa de konyina hahan no ye tase de benyansafo na Ghana fo kofi atena se Arthur's Clinic ena wo free by me address maka chense manyi bia me nkɔ na no me gibi na se de ye adwuma ne se de se bi so madane anoche wa ba heba se bi di tome heba achi ko se heba shop ye nyina ye bia bi wo ye dem ti no ye jeje boso enti kofi nya me cha ba Ghana fo kofi maache ye na nyempombo ko de adum ne ho bro na ye de nyakopon ase edro no aba yeah edre ni nie ye de aba edre ni nie edre ni nie aba krum Congo we na K de dikan KONGO eno na ma ye exceptional thank you ye ni ho nkomo kakra ye be ma hwefo ache ne akwa aba ya sorry de na chese edwuma ya say de o kan mo pepri ya na ye pepri ba ye bom pa say ya ho pepri na enko wieye ma ampa amen enti ya base ye be so mo manti asefo Ghana attest clinic ye gusu a ye nnwuma pa e de bo manti asefo Ghana na etoda mpenufo se wo di dwa no ampa ho ntoma te se dia wo yefun ye o ya na wo de powder aboso obi ehu dia wo ye eni nti adom so de wo ikoti adom ana che se adom so de untimi nko bi ye ti ase na adom na eboa he nti ye board there ende ne ye so ye fa adom so na afi ye de aboa o manti asefo Ghana se ndupa ye de abedwaman so ewe dwaman so dada na so ye nipa nyina na ehu empo se de bia ye ba ha ma obi wo ha ne time ne ye de anu enhia enti kosi se ye besom dodo no ankasa no enu nti ne ya san aba na ye ka Congo enye edura ye beka ne se ye di ana enye edura ye beka se ye di tua ana bibisa na mbomobro ne se ointment no ne chese eye nku a ye beka ne se emu srade ne nheda ndoso bebre na ye de ye widie enim nti Congo ointment eye edura ye de ye widie ne na ye be hu se widie no ankasa no ohaw bebre e wo widie no ne na obro ne se ye pulses ehwu e wo ye hu na ankasa kra tokutokuro e wa ase enti wo behwa wo da na wuntimi nda na ohye de wa ukodware afi wo be hu sa ase wo ho adwo form na saa ahodwo no a eba no ena ye bo mbodin se ye be improve ahodwo na nipa bia ehwehwe enti ye na widie nenu no ye wo enka e wo widie nenu apart from enka no ye wo nyoma bebre e wo widie nenu a etoda asemina ye di dware ahodwo no ene mpan ne ni ndura ye nom no entimi engi agese ye nya de ye be fa widie na nkasa eni na etimi afa ye pulses na nantokuntokuro no mu akọ widie no ase akọ ye adwuma eno nti na attest clinic afa ye mfie miensa ane abosumi nsia ansa na ye de Congo ointment eba na enya abrofu duro eye bibiduro ye krom ha ya habamba ndua ho abuna ne ntini ene ya keke sie ni na afi ye de essential oils ahodo afra
ne de esum omanti asefo Ghana wona ehwe yenduro so agye atum ye wo yade bi a etoda ya na yembu na mbom ebi ankọbọ asase pem na kọbọ asase bone so e ha adwen eye pompo pompo abo nipa bibire a otimi hu se oye bema but esupa de wo su dwa na dwa etun se hwim obi ada no na wote se se minim se ka dede no ma pompo de ya ne kofo mu baby ada no obi adum radio na wiem aye din ne ho na ate se pompo bi abo na eya na ehya ase wo ebra ye se efensu ana etwinsu medase ho na wote pompo ne yaw pan na pompo nso so ebe pai no ye frɛ bibi ana pai wi a ye frɛ bibi dwoa no de ehim no de ehim no entu emfiri mu a pompo no ebesan ahye atoda mpo a enhye bio nanso na nemu no eye wo ya eno Congo ointment etime no enti said ya ka no meba bobo nneoma no maako so se betimi a capture nneoma bebre pompo Congo etime no pa afi ye hye hunamani enka odo etoda ne kan ye den pa sabi obi kura ye ukunu a ba odo no anase kankan no ye nka de ewu enum we ye kan de ewo wedie eni na Congo etime no Sara na hunamani enka no so ye obi ewo mmia bebre aye ntimi mbobo ni na ade amoto ase de ni de ye ataada no ho edi pa but say ya ye mma ne mmema so enka ewo baby sabe meti ekura meti metu so lie na edem no toda enka wo ho pa ya na bebre mfa wo mani nko ya sabe ye he mu ne ye he mu so eta ekekan enka so esan wo ho obi kura ye oba sabe nenufu ase sanse ne mu ye durunti ye ho ye ne hene so bobra na de bia mframa emfa ho because ho afọ saa na candidiasis kra no saa eta ema mba enufu ase eye kokoma eno so eha won mopa eni nti Congo etimi no saa nso so ena wedi a eye obi ekeka no obi wa nsu kan no odwari wi a no de chi wo se ya obi kra fa afen no no de dwara ne bra no benya bia saa eni so Congo etimi no ena afi ye frɛ bibi kaka wire tonkwada tiri ho na ho draw round ampa ofirifia ampa ofi ya no ada bi saa nti won say sabe yan kurasefo no ye nim nneoma bebre tu ye ya na ye die nyine no papa ko pesa paper no de abedwiri mu asa no asa no de duro na ye so ama Congo de wo hia sam paper kanu no wo ma metime che wo de wo hye na nantem na ne nsa ne namuti mo hwehwe de ohwehwe ji so what I say eni na eni wo but infuturo na de no nti ye mban kaka we de e wo ho afa ye fra bibi dwiba obi wa sabe ne nsa hye ne kotokuo ma na oba bi wo ho man ka ye te set isu na sabe o ke kan na ye no baby ye ne hene wo kan say Ose baby ye ne hene yes nti baby ye wo hene se oba na ba ma no Congo nese honamani yade dwiba mampere krosa ni nyina ye etu ase kakaja omowre wasi niama ma omowre ye kroma omowre ne sei esa ebe ma bowre na efufufura awa we ni ba judi an se odi be udun se obeti afa so na so di be hyemu ode fire so nti ade bi a ye ka bi obro ni use one word apply fire so faman ebesa e de ama nantema propre sense am say e ma no kra mo competence say a wo hwa e ma hye easy word yes nti eno so eboa na afi obi so wa ne na ho team fifiri pa eno so e ma ne socks mo ne mpabo mo eno so eboa sara nso na ye fra bibi trum kokko why oba tan de minim so na de se nkwada ma akwala ni nya one color na esan ye hene na ye wade bi nso ewo nipa ho eno nso so eye hene pa eye ekro esan san to wachi tan hit camp na ati se de ahunhu ni awonye saa nneoma no nso so esa na se we de honam ani ehunamani obi ahia bi wonu fie saa pepepe da chia semti me ye na ma ye no menya anye oba tan ya duro ni nie oba tan papa time there say am say ye de ye Michael wenyi na de say dem ya ye chimpe afi ye hwe oba bi nso so ono nso nsuo gu no de bia me ka say ade ba akopɛ na ema ba ma eware oba sebe ubetimu no maame atena dem mfie bebre onu unu aba betimi atena dem but enya aware say the moment a obeye oba ho ade aya aware na aware bia nso nu a sex in him without sex there's no marriage enti say woni oba aba betena fia ye kan say oba ye be ma aduane onkwan na ina we yi say oba na aduane ne say aduane mienu no ana obedi enti say yes spice no enti say wa ye oba yi
me ka say ya ni kwan say oba ehiebu na se aya na obi mu ntia se won say nyame man ye hwini for prevention in fifire betimi akoya ase direct no echeche no e de mahe nti say wase so fu bebre abem say ya white wase nti wo hia Congo faces ye wase say nti man ni say use ballistic there be me dey me support shegu fan oyo ba na toma achechiri wunwi a anti na make us say trim so anti na make us say trim so okay me use shave ba trim so fan at least here ye pe bi ebenya bi na numbers no ye wo baby a edwaman so pharmacy herbal shop license chemical shop ya Congo ointment ho kenu a wa unya Congo no a ebeboa number be no bi pe bia but your number is simple 0204 tenio 0204 61 61 what say they Mr. Bon 0204 61 okay and now 0249 01 71 01 some numbers and the simple you dwene number 1 mpaprafo nyina ho esan say adwuma de so obi atimi nya wo number yeah that say Ghana for Kofi no Kofi Nyameche Arthur's Clinic womo de Congo ointment aba edwa so abusu ma memfa we emfam ya boafo a ekura ye muma na me de komotwetwe no eso mo na Ghana Post unim se free titi nyina no yemfa de ma ne obi ana yemfa de mfiri obi ma so mbra Ghana de Ghana Post fo na beji aba ma se no bibia pese o de ma ne bia ontoma na aka Ghana ha no mo no ko obi no a wo kondo no frabusuafo so mo mfa ne ma ne ngu basket mkoma Ghana Post wo mbe package di amount UK Europe Asia Australia South America and Africa no USA and ebibrema man nyina no Ghana Post ebeye me sure follow more social media handles nyina so at Ghana Post GH_ and now send them a WhatsApp message 0542 527004 Ghana Post secure smart deliveries St Andrews College of Health and so and efro pese wadwuma we yesa apomde adwuma enini wie brane o pese wunya krate di adanse ese wasua pomoden ho nsama kwa akira mesre wada nursing no ma bie mato ho ama St Andrews College of Health asinfo suse o moji adesua for den so we 2-year healthcare certificate program ja wade be ma obetime firi na de akwakoye BSc public health nursing enti 0546 212 637 and 0242 863 658 na me kono Rahel say happy birthday Shronkonkoma Mrs. Susanna Dodu Amponsa Mrs. Susanna Dodu Amponsa ne your birthday so happy birthday to you Rahel na see am for my fiade your friend Madam Catherine when na see am we show happy birthday abusia wo sia me a ya friend me anoche wa ba adwa se wa me kwa die na kwasinsia ya krado asem na idika wo bedwam so enko ba bia Asem yidiko Hinna beka akwasi insia Commander 6 Kano Senior ya bia makato se de akokodro nyamesuro nipa hudo ne begine mu aka ya asem yemfa kasantwie fa tanie ba ebe ka asem ne senie etie pepepepepe ya wana asemi di kabre na address medin di akwasi ensia ya fara sekese koma Kingdom Herba omna the Kingdom Garlic Bitters and a Kingdom Garlic Capsules abesu asene se du papa tatache abadura abadwaso a esaya de to Kingdom Garlic Bitters Kingdom Garlic Capsules ni nyina ye adwuma baako tunum bitters abendum capsules unum capsules abendum bitters unum a eboa boost immune system eba de bia da hodin ba odi padwanim saso da srade ya ador ni padwam no ebe na ne nyina kama de afiri wodi amaw New Kingdom say power capsules na ma na duro no yarizie wodro ye siesie wo ase ye ho yade se na bia ye bema betime du mensem e wo mpem patwa abo adabirjo obo akaskala o pempem kwesiaga New Kingdom say power capsules ena nya tremendous this is man dia man is say if you na ye kama
The Vans Day, my own say Iris by November day. Na Ghana shall say record bet. I work also because in the pub just. Ghana baby at 20 be aqua benyabi at 24 for the Kingdom Herbal Center or Kaishi Drug Lane. Friend 0275 804 064 0275 804 064 Kingdom or Sino Challenger. Na anopay mamemfa happy birthday here in the first place and come penny be. If I'm a bad birthday so I'm for yakwa kese person come ya ujima ewo Asante Bampong. A former classmate, a friend, a brother. Yaw, ema yako. Onu nyan mu nyina ewo de kese atowani. Manyan se o maame ada ne benkum so. Monka fra na mon hyede. Edi nyame ne nim ne ye. Ena oye edi manemba. Mam giri so no nyame no edi maame ato baabi pa. Eti ya ojima wono nwua na na mensa. Ene abusuan kai nyina mo Asante Mampong. Bra Alex Master papa nom nyina yamamu nyina yakọ ene hyede munwie ne asu enu bi nyina maame ene da fam ye ba fie ne abedi maame na otweda ne abaye na yi enso another permino to akomo a enu ane ye di about saving Ghana football now enye later saving Ghana football now emprempre ewu mu ai ene wo se ye gi Ghana football no esi wonom. And no demonstration ba so. Demonstration kwasas no na Minister for Youth and Sports e wo Ghana amrahye dwafiem e bu Black Stars ke de mo nkonta. Te no advance dey na e pregnant. Wetu dia ma bebre e wo ye mamu. Abra ye demonstration and ye tia aban pelifo ni GFS want to tun ye meye any Ghana football fans no na afa na Minister for Youth and Sports so ebu sika o de call la Côte d'Ivoire konta o ma je film ense bebre oba quickly but ye minister okọ eties wo kan FS kai de mom so mo fan spend o Black Stars ni e wodi ye ene ode ebe fie Minister for Youth and Sports. Our estimated budget for the 2023 African Cup of Nations tournament was $8,506,450 United States dollars. And this was to cater for the pre-tournament stages, that is our pre-campaign stages, the tournament phase, that's the group stages, and also the 1/16 stage, quarterfinals, semi-finals, and the finals. If we have gone through all the stages up to finals, Mr. Speaker, Ghana, the estimated budget would have been $8,506,450 United States dollars. Out of this amount, an amount of $5,070,840.36 United States dollars was released by the Ministry of Finance, of which $3,067.81 was spent on the team pre-campaign in Kumasi, that is buying flight tickets for all our team players and technical team from their base to Ghana, and also taking them to Kumasi, and also making sure that their per diems are paid, the flight arrangements for the team, medicals, equipment, and logistics, hospitality. This resulted in a surplus of $2,072,055 after our early exit from the tournament. Mr. Speaker, the ministry had negotiated to pay bonuses should the team progress to the next round of the tournament. Therefore, no qualification bonuses were paid. Okay. Eti afi mame bubum sene Ora Mustafa ade tuja no. Osi sikabot na omne koto abanim so mo pede akọ preparation to final stage of AFCON nyina
na ye $8 million. Me no ko nyina na ye calculation 88 times 12 96 million Ghana cedis. 960 billion old cedis. Any sika omo prepare so omo hia de free aban ho no. Ana mo koe no finance minister mo omo $5 million. Ni America nyina bi ededa so but nyina ededa so na hye da hia me kese. Eni enimu no. And I buy more $5 million out of the $8 million budget na the coin. And also 60 million Ghana cedis. And kanisika 600 billion. Omuye preparation ni ko gu omwen mu ase e wo la Côte d'Ivoire ni nyina no. Ye group stage ye bo matches 3 no. Disika $3 million. 36 million Ghana cedis. 360 billion. Tetuosika. Eno mudi. Eti minister assembly we nyina no. Na no ketwa ato say team no eti win match anaka e osika etwa ato a ye be ma play bi nyame adom ye win ntino ye de sense kari nyina but out of the $5 million from the coin no almost had $2 million abafie. Omayade. Maybe sir Minister for Youth and Sports, in all sincerity, would he have spent this on his own team? Or share the track record of Black Stars, yeah, obey Minister for Youth and Sports. Matches how do I yabo? Any sky spend one and can so no anything I could best spend say one. She adine cost no enye. Adine cost no enye. But because say a man your phone no mukuta o man sika no. Enye bi edinti. Enye bi edinti. Sane beba no. Naka somewhere 2038 budget $50 million say they call AFCON. Somewhere 2015 you budgeted $50 million say they call AFCON. Na nyankopon ne tumi so che nipa nyina tumi na wonwen se Ghana mpanifo nti no ye kwa ye nuru achi na sika ne bia ka ne yesa ade aba opani ahe na mgodi ye enahe what me akodi $3 million in less than 1 month. Less than 1 month. What the $3 million? If we are the emission tax, I bet you so. In less than 1 month, too, Blasters are spending $3 million. 36 million. 360 billion. What cities? Our Blasters. Ayana ebufu. Udin ye medbi chia. Mesi wan hwe ya obeto nsa. Udin ye medbi chia. Because ni mebi empanfo e mwemu no time. In less than 1 month. 360 billion. And Mustafa Yusuf that's what you want. Because a kana ya bono yerbe ya tax e dia mayen etu ka bibia chapter go father won tie enyi emission level free one because we blaster samana boka to this sense kan nyina o gidi be shem yemie no obagidi afri to be sure boka to me free water o wi o sempatom the tax aba untwa sa water no at time si anka no kra fa nkyere ho a time yema ekoso no enye kro no sam no dos no do ni pampa ni sam no dos do it looks as if ya boye dua with bad leaders na pa to Nigeria kro mo tos o me sabaji stay kra ne beko with the $8 million ekoji $7 million ye kana achitu o ka che o say eniji blasters be bre no ebro $8 million eniji be who you say kra be nya be fair guess
Me did the acquisition. If I say, come Kingdom Herbal Center. The Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules, New Kingdom Ginseng Power Capsules, and a tremendous capsules abejaso. A great attaché boy to yadia say yadia, yembemu, I don't know. Baby to our Kingdom Herbal Center or Kanshi Drug Lane. BBN for 0275 804 064 0275 804 064 and 0302 938 153. Kingdom or no challenger. I can't tell you, do ya what be a Yeni Adom 106.3 FM Kentuma Epmano and the peoples from Jumedi Ebre Bo Piao. Na and some of shop bono near Cosso and Potemwa Enyan come up and 40 no to Amano. And from Asamno said Dachin and Asante Akopim Ewo Amahia. Do one Potem one. You could put in some amount 40 some Potemo. Ewoka and the Chaban Penny 106.3. Dache Push Forum 2024. At the first edition and yedi Ebremo. Many will say me wo Adenta constituency Amrahia Barrier East ho and as I say me wo entia yensakaye and say ubedru ha kwan ba ko efaso de call mo amote Barrier East hospital hotels and the residents ahodo amote no eyade a ekwan a megine mu a wo hwe yi efiri ekwan na no pe na say ufri main road no ba na just say wafa o right hand side na just say ura community mu entie ne say eyade a obi aba beto sa ekwan no a wodi kan sisa anua begu mu a enche bia nipa no na wo be develop asase no akwakoyem say Ghana ha no emra no ense da enye dwuma papa ekwan nkrofo no kira ebi atena area ha be 20 years ni a bebia ekoso wano nanso so enei akwakoba ne say eyade a obi aba beto no na chese wo ba be develop asase no ye community no ebedi nkomo landlords association landlords and residents a mo wa ha mpanyinfo a mo tete area bia tra be 20 years sankrofo nyina ne ye be pe kwan na afi ye ni omodi nkomo ayade adodo na ese omoni abre ye de ko jan aboyeti a hyekoko esa ne se wono akiremu a se ekoba ne se enei ha ye jai emobi si sudan anase wo develop ya wona ete sa area ha nyina nyade a woni ebetumi akọ wonfie mu na chese efia hodo a omoasie no se okitaka hwibaro aboboya ana moto a anyade a obetumi akọnti nipa na obesi ni dan so obetsi e de across road na chese road no eyade a ya block no mpenifo ne wa ha no ye bepe kwan na afi yani omwatwetwe nkomo nanso ansa na no uhwe sa somebody here wa ha obo se hospital bi Hosanna Health Hospital Hosanna Heart Hospital ena wa ha nti uhwe na che se ekwan ankasa ye ntale mfutukwan dada ena hospital nso si ha nti wona yare wo sa empatemo nyina ho na okọ hospital nti ekoba ni se nei se ye si kwan na ye se uyare a one travel anaso one pay alternative route bi amfa ebedin so betumi anya ayarehwe ye ne nipa hodo no entwetwe nkomo nipa jomo betra ha no moto asase no hwan na dey kan ton asase no mamo me say obi a efre no akwete ona ton masase mame bi mu nso ha say akwete omo ye mienu yomo ye nta akwete ni newahi any other guys bi omo kambusia no but we aye kan wan sem se ne yati yenya nti say obi a efre no sifi ona ebeton ahanom enim nti de esia ni say ekwan we eno ani kwan a ekokuro ni mu na sebi mbemma wo kuro ni mu ye ntena se ma obi embeto ekwan abra mbemma wa ha ba no ni ekwan ye de ye nam so ye de kokuro ni mu nti de eka no enye road enye plot eye road na ansa na mo betu sa na mo ye mo ni assembly na din komo mo ko assembly ho no di assembly no mo ka kire assembly no se ye komo ho ye ko ka kire se si na efiri ye a ono na hwe nsase ne yi wa hanom no na ka kire se onim se obi ye bibi sa se opesobeto a ba ono ka kire nipa ne se onti ma ne permit enti nipa ne kura de no e de ne ko court ne keka ona o ka kire court se o se e ho no
ontimi and more being used to say plot and community no cause and use plot no as road and only as no and here you see whatever ya to asase wa ha ne de or say nya baby fa na eko and you hwemu a kwan ni bebia je se hankwa mesa ba ho but ma me opinion so ntwi nkomo me ba me hunzo wakita dade ya che o tin sen enya community ya na yewo na nipa no person or develop because e road side ntino yen so esi epne nti so no so o so e be ma yes e twen no yeah o so e be ma say because almost ka number tinya for langas aba ho no dia yen so ye langard ya so ye twen no nti na ekita ye weapon no nti so no so wo omra ye twen no bra ya sisa enoma na egu ekwan ne so no mo se mo kwa assembly woni assembly fo no ko di nkomo and assembly fo no ka kire mo se aha ye kwan nti omo ma nipa ne develop sa na tie omo se aha no so far as aha kwan ne de ye free say betumi use na maye mpene so bia e ba be block kwan no say or develop kwan no nti na ye so ye ni abre say so far as ye so ye nya we say aha na kwan ne de ye ma obi mbe develop ye be nante akwakyire wa kakra ne ahwese ne a eho no so etie nti ye nante kakra bet na wo ka bibi say aha no eye aha ne eye road ye ba 20 years nie ye ba no na bebia no a ye fa nti ye bomodia na ye clear aha na ye ba ha no na nsuo light ni ha na landlord association for no omo ada roma ya omo bomodia adi light afa ha no afi de ye wi ade no wi a wa be pie ha se ne yewudie ye pini ene o hye nti obi a be ba ha no mu se be klimisa ha se ne die no yensu ade a ye wo ye mu no ye be ye apie sa asem na na meka nti be se oba no ye ready ye be hye no nti ye bibi wa ha enye se ye gina akwa na ye ba ye nim ade kudie nti aye wa ha ye ade we wo fa ne se ye nye serious a ye serious on pie wa ha no ye hwe ade a ye be si wa ha because wo hwe kwan ne so a bon se e ade a light post ene ade nyina wo kwan no so a de kwase ho ye big we ba ha yeah landlord association for no yeah na di ade we hotel bibia wa se ho no kwan we ya na mu yusu yeah former water director so aha no road we are no you so call no offer ekoni fie ti say o block road na even na nkofo we be fa so akọ mu fie na je say nepa o tifi ha no say wo ba ne fie asebi aha ya no so fa wura ne fie na meaning say na ye block sa road ya na se si dan nepa wo ntumi nkọ ne fie nsio to a ahaya na nsuo ni nyina efa nsuo a efa ha no wo ha nkura untumi kura gina nsuo na no ti se nsuo no to wi ansa na obetimi nya kwan kura akọ na ye plan se kura ye be ye gota na ebe bu ankofo ha kaka afi de wu ba be si asem no kura ba chew ye openikase bibia boko de nyame adom bibia boko pa wo timpete but mani abre pa mabetena ha 2005 205 na betra ene wache enwira pa ha nyina enwira ye na ye de sekan na dodo wa ha sei ye de sekan na dodo ansa na watumi akomu wa ha enne ya ye ma ha ye kuro wia so ba beto ha na se bi oni oba na fa hin fa na bai ana ogina kwan no ho a ye kwan we ye nya bre wa ha pa ye mpene na mpene ochina se mra ye adwuma de ene mra ne nsore ye hu se mpanyinfo okuro mu ha ye pese ye hu se mpanyinfo okuro mu ha ye adwuma because ye kwanya ya tena ha no fiti me ma tena 5205 I tena ha hwe ha ma ne ha ye se obeto kwan ne mpacho ye kwa ye mfa ne yenko ye mfie ye be kwa ye mfie a ye mfa hinfa ye mba yare a hinfa no mbefa ye nyire mu kwa hinfa no mbefa ye mfa ne yenko ye mfie ye ne ye develop ha ne light ade nya ye tuatua sika nkaka ye ne ye tuatua aka ne ye ansa na ye se ye kofa budeza bedwi ha nne ya develop wi o se wa ba beto ese nso wo sika nti na woni sika wa asam so na ye nne de ye se ye nia bere wo pomu ha se wa nya ya ye so ye nya da brebre ama ne ma na ye pa ne se ye benya ye nkwan because enye land a ye si dan wo so ye road nti ye pay ye road asumdwe mu boko ye straight road akwa akosi ase ho ufi ho no ma down ho akwa chichichichi enya no ya se ye akwa wo ne ye betu akwa ye do bakwa akosi ye down ho akwa ase ho pe nti ye mpene china
yen kwan enya plot a yes dan wo so nti so pass asede a onko ba bi foforo yesre na ma me so antwetwe nkomo ma me bibia bokọ de yes Adom na wo so ofie no wan fa say me fie no an ne Victory Bible Church ye what 28 208 ene ye bi mu ye ba ye data we no mu wa hansa na ye ba ye enye agro nwura say ye say enkrafo say call me bi ene call me ni wo ba be ni wo ba no light association wo ba form wo former chairman negbo echiane ni wo form association ye manemi ni wo ke be no mi ameke tai ba twe bi ene ni je no ko bibio chairman negbo fitai ni wo low was spread fair was respond was level fair na meke ko kroba was scatter ko eni mami antiros na ho ni no mi tape deleje ni wo fe e wo ani gbe na me wo container ye fe e fita muni mene black factory then wo ba bon light fe mo wona shinja me e ha wo ake wo ke light post amamu e wo ke mene ni moko ka be ba he bie ne na me ho ame ha mo ka nu dile wo be ke ba ne ke ba no wo ka wo ba fight wo ke le ba fight bie ne wo ngbe ne wo ha le ngbe wo ngbe he wo ha le wo aja ke be ni wo ba no me no light no nu de government ni ha wo nu de government ni ha wo light wo light wo vote wo standing wo he light ke ni bi wo ma hie e wo ametebo ko ni abaka ka me ho bie ne ni wo ba pele no wo ha me mene wo ngbe he mene wo ngbe he wo ka me bi abeja wo ka wala ba flo no pagini ni wo ba ka me si Kristo wo ngbe na ma he ne ka gbe na ye wo de yes e wo no jinu wo ka me wi na se ade na ya akwa so openi uzu ti area me pa cho am ti area year 2000 na me to masasi wa ha si 2000 na me to masasi wa na ha e bush pa se ka be twemu a just almost 3 hours and sana bi aba betwem na ye gugusu na ye bank akra siesie area no mu ha ewia na wu nimpa da se no abegina wo se ekwan ibi wo ye nipa kwa na wo gina haze a wotimu se kwan edemu ko na wo adwin be na wo utima obetimi abeton kwan se waton asase enti ye ka se ye ni abrepa enti so se wo ye bema yeso ye etwen no yes enti na kwan we de ye gina as a road ekoye fie enti kwan bia so de ye njai hamma no se ombran be bibi wo so ye ni abrepa ye ka sai but muko assembly na asana association muko assembly no town and country planning for catch them say we eye kwan anase asase omoton okay officer no omo ankasa omo bai ye koho na omo bai omo hwe ade na omo bai omo ankasa mbe hwe na omo bai no omo wusumuti omo say obi see a higher plotter and obi abeto ha then na odwin o ti ase sa omo bai ye ko omo peni baako every regional headquarters e bai ye no mo transit na de na nka omo person mo ye no say betimi nipa iskana o use ye na de to ho no say betimi etua ma no a ye ntua ye si da bi akwese wa koto duane apro de na enti no we hu sa pro dada na wa koto enti I useless ye ntimi tia ho kama no eno na nka ai for epese ye but enya de betimi ye niska sika ye wonyara no na edi develop ha ene amenu ka sei ye kania no ye ne de bai ye upgrade mpo o hwa ye de post kasi aba ya na echi aka draw ye drawings no modi ma tender mo na GOG ye aman me de ye ba ya workers comfort am na electrical company bi na eba omo ba ye kan ya aman ya na ye bottom sika ye de sponsors ade no enti no mpanyimfo no wo ho no de yes omo ye nipa ye ti ase omo ye nipa obi akona ko kan brofu ya bia no ma ye de omo person be ti ase ama in a way by yen ye see aha no ye pe bebia e be fa akọ ye fie eno na ye okay senia achem no e ya kono wo hwe ekire ho ne ade na obo say yes ye kwan kase a edam efiri ekwan no ho a ebesen ekọ ekire ho no ho a but mame osu ti area ha bebia na nka nipa no pese wo sini dan no ekwan be na be fa so block wo ebra wo ntumi ngo vie
mpacho ɛhɔ ne kwan ya obia fa obia ha ne kwan ya obia fa yewo ejuma bebre wase ho yewo hotels yewo hospitals yewo schools yewo mosque nipa bebre gu ho ɛha ne kwan kwa ye fa so ko ye fie nti obi be to kwan na no ho na wo block a ye nim se nipa ne pese ye huri na ye kosi ye fie na se den ayese Ghana no obi asese obi ade mra na hye ne nsa bebi a obi abehu bia because aye kwan ho nti me pese meje na me see me nkwa me property community ha thousands of people na wo ha na nipa ba ko pe ebe blocky road asi ne shop wo ho na ya ka ne de ya be ye de na yakoye fia na yakọ adwuma nti ano de ya se emaso Obeni, where you be me no ntwi nkomo kakra. Ahonde ho. Na ozo fie no wen emphasize. Me u fa ne say a u ko down kakra me fie wo honum. Na ozo ehia na ofa ko fie. Sometimes me fa ha. Sometimes so no me ko u ko lamb farmer. Aha, me to me fa but aha any main road no elinki ye to honum uhia cars bebre efa omo dodgy traffic trotro dodgy traffic efa na menim adwin kra ewo bintim say every time now almost started ton assassin no e kwai we omuton this side and omuton this side adantina omanton assassin no every junction honum omutong this side enti omo jai aha se aha ye kwan omo to sase no ema ye no omo hu se aha ye kwan na ene aha a developing ti no obi e ko se obeto kwan no wuko down honuma e kwan bi wo ho the same thing omo ko block here ya sisi dan community na develop we ansa na be ho no ya ho se obi asesa nua ekogu ho ye ka o asidan a block kwan no me nche ho no no link bi wo ho no ye hwe a papa bi su asidan but ono e wo komanse ye ho a o ma be chen na asase mo e ka kwan no e ton ye sori tiaye se enye ha sinne sichira ye omajai za kwan no the same way we nia ewo ye nim ha no ye njai chira because ye to me say emrani ye dwuma nkwande a ye ka say aban eni mra no endi ye chi ana anka ye ho na ohu a de bia omu fi se omu wasika nti omu di mra no ebehia won sa ye sra aban eni emrani se emrani ka ye ho na ondi ama nkrofo a omu tik sa community se omu nko blocky main road no link ye ekoye fie nti ye ni abri se wo se wo wasika ye wo bema e wo community no se ope a omra won fa ni a ope no won fa langas ni mra abranche e wo area no ye behwe onu a obedi nkunim okay that's it bibia boko oso ten sen mi pa cho bebre mi bo fa wa gbene efia ma ya ni je na ni ba bi nton ni nye ni abachi gbene ka tie gbe ma cho ni kwa boni pension association eni nda ke se ni kan yi si be no ke mi hu ke sapato eje mi ke twa ke no ku ke ka avnipo ka ti gbene ba agbemieta wo mi pa fa wa ni ne le ba no wo ha ne ba no kula mo ni ho ni ne ganyo bi di mi mo e ba mo de tefi o ten de ba ti eko na cho ke ya ne ke twa ma aba ma no e ya sikpon ogbe je ngbewo yo e ba sikpon eje aba he eje mi de gbe ni acho no ni bo o ba ho aka mi ni fi o ba ho agboro ba ho pioto e pa na fi o fa ne bi encho
ka je na bia ncho ka ya hia e mi pa fanya yu am e ka ba bia ncho ka ya hia gba ka e ni cho me ni area mi aka mi ho e ka no ko ba fe mi nyem bo akwa mi e wo ka ti gba na gba ma cho we mi pa fai nye bia ha wo pene ene le wo pene kula wo pene obini bogori e boko yam Adom asa wo kura de bebu no ntidi e koso no ye ana we ni tua ohunu ebra muhu se ye de anua ababegu wo no mu pese mu behu nipa kro de anua na begu wo ye pese behu nipa de anua na begu wo but association no leaders no eko mu no mu ko hu nipa kro and I'm going to report to issue no ma Adom Municipal Assembly for. But I'm call you no nimpa no ba ho no mu bi. And I'm betena ase. And I'm catch say dey no wo sika no on toto boot no. Na oba beto ekwan na lead to the community. You see, and association no a petition Flagstaff House. My Flagstaff House a petition Adom Municipal Assembly say they shouldn't allow anybody to develop this road. And I think one man called Afriye has been compromised. So now he is doing like white and black. I know they want to make us be compromised. You don't have any evidence to that effect. No, according to what his attitude. Last week we went for meeting, and one of our professors, Professor Akpalu, called him. Professor Akpalu called him, and he cut off the line. You see, it doesn't show respect. No matter who you are, no matter how your position, you have to give respect to people. By conduct, you know, Ufe say he's been compromised. He's been compromised. We have same issue down here, just here. Road has been blocked. When it rains, people can't even go to work to their houses. You can't even send your car to your house. You see, before no na e dan si ho. Before na e dan si ho no mo. Na ho ya obi asase. Dabi ho ya kwan. Former water works director, Mr. Mengo, opposite his house. You see, so we won't sit down for anybody to come and develop this road. We have men here. If you bring military, you have military people here. If you bring police, we have police people here. So they shouldn't try. They shouldn't even dare. We won't allow, even the youth in the community, the elders people can sit down, the youth in the community, we won't allow that to happen. Because I've been here for 12 years. This is the road I've been using. This is the only road that I've been using. So they shouldn't dare. Thank you. Okay. Obeni. Yes, sir. Who done who parents na tia and I said my parents e wo fi e wase ha. Me angasa so me wo shop e wa ha. You are better now for the past 15 years. 15 years. And that is watch it. Ahaya na efa. Nti ye nti ase. Emomu saa kwan yi no. Omunton. Eye kwan. O ye den ye kwan. Ye so ye wo amenya hi say ye so ye moto we nie. Ye so ye kwan ne so ye moto we nti ye nti ase. Kwan kwan se den ngusu ye mfutu kwan. Eno ane ye kwan ye fa ko ye fie ano no. Kwan we ya ane ye fa ko ye fie. Ufri do Madina baby a ufri bia usi wo junction ahaya no be fa ko fie. Ahaya no bia fa ko ne fie. Ahai kwan we ya no bia fa ko ne fie. Ahaya ne yinim. Nti pato ye nim kwan bia e fa ha. Omo ye overhead man ye kra ye se yempe awe ya ne yepe ye kwan ya ni ye da mo ase ye wi. Mama da say na me no so ntwem kom. Eja bibia boko. Utene ufie wo. Me na me mechanic wa ase no. Me fie ni we baby aka isi mi shop ade me feel abadi ela baba bel transit you to me feel abadi wa asase wa be nya ho ela me beto asase wa 2007 ela me beto asase we e fie we ya kwa we ya da me faso a me de amanfo de ka fie aba o mu feel abadi o mu fitesi o mu fi hinfa ahaya no mo faso a moba na ade na ba beto nkwa na kwa ye temia ye nya ya faso ade na wo nkwa ba beto nkwa no ya mpre ba nto nkwa ni ento nkwa ni kira nti ye di able edipa da o ton nkwa ye hu na nka ade a be na ye bidi nti se de ye gya se ye mpre mo bi anto nkwa no be da se okay ma memra na afi me ni mami entrim komo mami bibia boko Adom boko so enya boko edien na aba se ade aba ne se kwan na ye de ba ha no kwan kese a efiri ha de kɔ Ahyiama kwan we ekɔ Ahyiama na ase odi nyina nsuo ho oh ye ba ye no mi kunu ne twa kwan no former chairman on ne twa no ye adwuma wo we TUC wo ade mines on ne twa kwan no light obi bia o ya na ye ye na sa kwan we die ye besi na enye yie
203 ni ye ba ni ye be start see dan no nti ehwa ni afa ni ye de abesi ne 203 ni ye ba e nti ekwa ni ye twa ya faswa abesi ne nti nya afa ni ye besi no ni oba ba beto bia nananum nyina abam sese ye tewa ye gi nananum na se ye besi kwan ne de na he ni ye fa de akofie miwura na he fa pa ni ye be fa akọ na sa kwan ne de enye yie nti the only harm e be koso no se ko ban se ene ye si kwan na omo ti sa area ha nyina ye nya alternative route bi obi dabi aha na ni me na de ni e wa kire ni nyina ye fefa keke aha ni me na de ya ni etwa ya so ni ye beguso aban meguso ma ya ni aban no ya ni ye beguso nti na ho ne de enye yie se obo wo baabi a wo kope baabi ma nkrofo no om nton ma no na ha de ye nton mama no treating ko but mama nkai wonso se otie yen e wo Adom 106.3 sanso e na wo tie yen ka ana wo hwe yen na wo se tie yen e wo Adom TV so e na ye we your friend saying Adenta constituency and that many way medical cultural honorable Ramadan the constituency anyway I am told say this issue have been brought to your attention as to anamo wa to afa hono but we also want to know but mame also tia me ba me so what dia trentwia kama me wotobutu me katobutu fo ho e kwan ne de ya mpene kire say ne de no sa de fe no area mo e kwan ne de ya mpene kire say me betra be 12 years ni e kwan ya minim si ye frese tobutu e kwan ya dam a e ye tobutu no ene ha e kwan kase a e da ha ene ha etise nipa ne se de sika ba na so watoto butu kwan we ya ye mpene ye mpere kire se ekwan no eno na boa yen eno ne yedidi so eno ne ye bibia etisi ye kase ye begja kwan no mu dia ma omo dia ye etito butu akasa na echese ye akase no ye nim dia no chese nipa no wafate etia so ye mpene ene ochina adechie ka ho etisi wo so wo sika so obetwe manso a ye nso ya boa ye ho ye twa no si ye begja kwan no pa ma no so wo sikani etu obetie etia fa ho dia Ghana no ye nyina ye dia o Ghana ye nyina ye dia ye ntira ha no mo ema wo bi mfa de sika emetie etia fa ho die so ye nyina da Ghana ye dia etise nipa ne so wanya ne sika wanya no hotam na so wo beji tobutu kwan na boso a ye mpene efisa situation na omo ase no obie ne ho no ma kwa we won fa so bie bebre wa cars hospitals enyuma bebre wa etise wo condemn kwa we ya ye besi dai na kwa we sei etimi aye bibi e wo area mana ye yie akwan ne ye mpene de eto so mienu si ye ye kwan si ho no ma ye be presi ye be ka akwan ne so nyina ye hia kotal abai mlam no ma e kotal efisa mfuturo na aboyan ya bele me shop wo kwana no me ya meti anu 2 days kwala efi ya bele ni mfuturo aban ye srawo ye nsada ye nsa yam area ma obi afra makofo ado efisa obi anim sai me de me wo side me srawo bla na be ye kwana ma ye no obi ehu sa akofo ado na ma ji ato me hoso no anya di sa keke na mo medi a me de ba di mani mo anya mo area yi mu eti be srawo bra na be boa ye na nipa na wo so wode ni sika eti wode betietie fa ahodie so no yen yese ye ni abre ye mpene me da ase eja me ba jo be me na fe me misa o question we me hwe senia ensem no ekoso area ha yesi higher kwan aye enkrofo kwan but the emphasis me hunu ni say aye kwan no mumu na mo ayi ni kwan anazo obi asase na aba beda kwan ana yesi pentemu asase we na wokwa ebia na obi dia na mumu dia yi kwan na na nipa ne so ba bagina de ana mbacho enye obi ade a ekwan no enye obi a kwan layout a obi a fa kɔ ne fie nti enye asase a ese obi to kwan a ese enyina fa obi a fa kɔ ne fie ya wo hospital ya wo bibia oha ya wo mosque bibia oha nti dia mi penifo aka no eno anu no ye mpeni ne na ye mpeni ochira. Okay, nti se mo amuti area high me ba no almost 15 years ni me ba no almost 15 years ni nti dia mi penifo aka no eno ana ye de be ye adwuma kwan a obia fa kɔ ne fie me so me shop wo kwan no me shop wo kwan we hu
Nti access to everybody in house or access to obia fie. Okay. Ti dia wo ho no. Kwalansia. Ekwan we. Eye major road ko asaman atadeka. Ti do to asase no. Watwa meet. Watwa meet. Kaja me mesi watwa meet. Meni be gina. Ana obani utra area mbe enfie be yan. Me ba na ye de dade e de twa kwan. E de ba. Wono wasoro ye hwan. Ende ana wo si ana wonya ba bia gina. Eti wonya obia me mesi nyo bi si. No. Omla, you know what channel? Asam no ya kase. But say mu amuti area okura de we young say ko ban say obi yare ana say bibi atu obi na mode ne ko hospital be na mode. Me chamu nyina patch say awaka obi a wo ba anyam na awaka no a. Me na meso ano. Ana wo na beso ano. Ana me frew na fa de so wachi. Kwan no mo me twa kwan no bibia ba mo nya hwe ye nam hoi ye nam hoi aha mo te fufra wo akwaje la cha tokra na edi na kwa 3 anyefra kwa 4 5 adai wo hu do mo ye no tese no anyefo no eye 2 na okuro no etu ko we ho a wesiko we ho ukoro a wesiko we ho no ene de ye mo kwan yo ye nsuro bia wo to asase no so e be ma no wo se me se akwanya me me se o mla me twe no. Okay. Hospital wa ha no. Ehfa na wo. Mu yare ehfa na moko. Kacho ba ko wase ha ba ko so say Hosanna Hospital ene e wo ho. E mobile money shop e wo sa junction so baby am start we no mobile money shop e wo ho. E kwan we ya na obi afa so. Ya ye start ya ye nya adwuma bia wo ko we so no. Eno ana yeso ye di ye kakakakra ye di boa ye ho. Nti sia se wo be block kwan we ya nti sia ye man ye be ye den. Ye nkwa gina lori kwan no ho. Ma so nti yesra no nipa na obeto kwan we de yesra no se e ban adwuma no kwa bia ni ho adwuma ni okro we so eno ana yeso ye di twan ho kakra e wo okro we so nti se wo block kwan we se sia na nipa ntimi mfa ha ye be ye den ama yensa akoya no nti yesra no hospitals hotels nyina e wase ha eno ana yeso ye di bo abai ho kakra nti yesra no e kwan we de mani nsi ha yesra no ye pa na cho e di nyame ni pa na cho mani mba yesra no be da ase eja ma me wona fe yenhwe na yempe kwan bisu ne fanwie wo so ti area ambo ba cho me te dan ho no mo enti shop nsusu niwe okay nti se ba ne se ebia ene anadwo ho dodo wo ana ebia nkola ne ebi ho dodo wo mo hospital be na odi omko hospital de omko no ba ko wo dan ho na ada wan so so ha no mo ba se omukro su saa kwan we ya na se ba se bi akọ han so na bibi ni a ba bia ni ho no mo a obetumi adan akọ etimle kakra meka ne se nipa no watua sika na ma nipa kra watua ma na sika na bia odino oni nwie onko je ne balance mom efi se ne mom na be boa na se be pre amana ton sa roadway pa dia mo we ma na be develop ha na mo de bi ji se enye yi sa mom community no mom pene dabi ye pene we ye fa nya politics because wan kasa wo be mo hunu we nya politics asem wan kasa wo hunu wo hwe area ha dan so esi anya dan ketwa dan akase pa so na tese esisi ha na me question inside you wo hwe building yesi ho ya uhuru dan yesi ho na utum say ye big building eti wa wo hwa bebre wo ha ntino e be den so bi beba say wa to ha no believable ntino ye be sere ipa kro no ankasa ntuni hofo ene mo be boa no ba na dwe so the police na soldier ba no ma ye de ye so ye nkwa ye so ye ne be den e be hia. Okay. Merci. Mame unwie. Uso utini say ana utini. Ba jo mi tini say. Wo fie no woni say. Mi fie wo ho mi shop wo ho. Oh, okay. Nti say omu block kwan na e be na affect wo shop. E be affect me papa because mi ko krom ko fa niama. Mi ko fa niama mi nam road we so ena e ko mi shop. Mi nam road we so e ko mi fie. Nti e be say mi niama papa. E wa man ya image won chanye won panye fai nyenye ho shikon ne nye ha me ni your community na fenke won panye fai ya esiba mi shikon ahon ogbe won panye fai ahon shikon ahon ogbe ni ko ahon shikon ha moku osa no ale gbe na ke ba ya esia e won panye fai amanya onupa ni yo won panye fai maji acheme won panye fai nye ba mi nye hawo akeka chi gbe ni yo bi ene won na gbe ni wo ke ba ya wo sia e won panye fai ya esi ba mi nye hawo ko ni gbe mo na ho gbe ale ke na sika ya esi pon ahegbe won pa fai
won pafa e wonye ba menye ha wo chawmani aba okay enti ebusia ha na mre ene nkrabia be ma ye kwan ama ene the People's Forum 2024 the first edition no ye dia ba na wie ye frame dache he nana ya wasante many fruits ene Aisha na kyerese eba na ye bedi adwuma no ema wo na wotwe senne ye side ye ni ebe kire mu ewo baby fufuro ye bebo den so atoa so ne ahwe mpanyifo a e wo se saa de yi omo no mo ye ne ye mo so atwetwe nkomo ne ahwe de enti a omo ebe makwan ama obi ababe de wo ye no manuato makrao So we now kwa baby emfa emra bedwam jumedi so on Adom TV live on DSTV channel 280 Go TV channel 119 dache hine nane asante na odie free amahia ama for consent yomo obi a woje omo ensase akentenso ye besre se abampanifo emfa waso ento form especially the MCO was important one Mules with Lands Commission pen for new committee me afa so be sisi na asumdwe timi aba because en kra krodwe mu de ade ba ko ehu ahometi ye pa asasesem 100 to asasesem ye ani ma bebre e be fa wose ba pa mi bia full na tunu atimi ne di nkombo Minister for Youth and Sports say you spent $3 million for AFCON 2023 yeah so ewo la Côte d'Ivoire ye I see a man $5 million na de ko the $2 million abafi we ye Ghana ni we nyina account na ye nyina ye twia saa eto awodo ye twatwa uhu ne sei ye nye ne sei kwamre betimi afa so be save ye football ye betimi de anije abre na se diska ehye a ya anto ankoso anwinyu betimi afre 0302 711 211701 yeah 0302 211 701 211 702 211 703 211 704 eti full line so eda o TV ne so ubetimi afre na so do adwenkyere etimi aba kwamre betimi afa so be save ye football especially your Black Stars na edi anije abre na sikana ya pompe into Ghana Black Stars no o ma betimi enya eho emfaso eye you spent $3 million for a tournament ye free mu in a group stage odwen so betimi afre se se rotimi Jamaica say Kingdom Home Estate e de bia so obi adani e kira kokope fi papa ato no watrem mesro da mo amhwe mo abrochire enkaka UK ne US for no mesro bomodi afre pedifo na orisa bibi emfama obetimi a bank transfer kra e de aba ana be ko betimi be su nwe so na wakoyi e de akwakoto e de aba Kingdom kra de oy kra sen obetimi kra twa bi ato ase na de aka ne spread e de Amadales Kingdom Home Estate I don't know for the actual makache ewo Akropon right after Latte Junction Akropon right after Latte Junction e ho na Kingdom Home Estate for if you know so baby e dan wo no CCTV cameras ebo baby it security e tight akwanda so ensuo bank kan e gina so say ya etutu one ba woni how bia e na eye
atmosphere so awuro matim say we dey mawura atmosphere papa from papa NFA onye nkran from ya nwusie to ashemu emai ebi Kennedy, good morning. Fine morning. Open about your free. The free tre kubuka welemble. Me patriote you. Enim krofo abum. Okay. You medasi. O sense saka o minister sense saka. I say ka $2 million. Me MPP ni my papa. Okay. The police station executive. Ba me catch na na kufu ado say onyi na di. Wa bon. Me catch na na kufu ado say onyi na di. Me mpo nam nim say resafo no ni di kan so ma za ni di kan. O sense saka dia on fan so san mlae. Okay. Ni nyan so san no. Oni nyame nyajima. Matemida say. Akwasi, good morning. Morning o. Akwasi ba cho free. Name boko na free. Me free Kumasi na mo ya de. Nyame adom se Kumasi boko de. Oh, nyame adom nyame. Ya de nyame ase. Kwasi etie o. Yo. Na Ghana de. Kwaya right system client man qualify no. Ano na $3 million no. Ani spend another $3 million Ghana another $3 million US, 360 billion. Krono adoko Ghana sa krono adoko Ghana toto. Adiwo wa yakapra sa baka tanya no kro. Because $3 million there. Again, go run city client man qualify you are between ya dia what expenditure mo ya ma yeshua $3 million. South Africa for a man for Capran Kono. Obu di for as a tech. No, Adani, Kono no toss for Ghana to too much. And pay for no. Adani, you know what Adani. No, my Ghana ye. Oh, name me that say. Hello, good morning. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Me patch up within the South Africa. But I'm within the hours. Make a free Kumasi. Me patriote you, yeah. Hello. Me patriote you. But your blaster no see me you have a conquer. Me ko amade dey say nka qualify free group stage ya. Okay. Nka ya tia. Okay. Every stage be be nka ya tia ka. Even Ghana akrapo ejuma I don't say me say ejuma fit ejuma akrapo no oye bi answer wa ji akatia. No. Okay. Medase. Hello, good morning. Hello, good morning. Kwaku, good morning. Morning, Samasa. Kwaku, bacho free. Ato free Ataniata, Western region. Me patriote you. My gentle say, that time Bascabia, Mel Mino. Okay. Indeed, I didn't know you say, if we have a binomodia. Indeed, Omo Diana, how Edema or Mino. Okay. It's a good team idea. I say, so we are comparing you, we are comparing you, but it's no problem. That's a number on bono. Okay. In your money, how numbers on the house, I say 2 minus. But Medase. Alex, good morning. Good morning, sir. Alex, what's your free? Make a selfie was a benson. Me patriote you. A massive crab, maybe, sad to say. Ghana sports, no. Say, yeah, to say, yeah. Foreign countries, we are not saying African or part of Africa. Say, when you're footballer, won't you make Jeffrey president? Because Mr. Cracky, a first Kato Cracky, on your footballer, or more border, team no war, and on your GFA president. Yes, Yako. Of more in anything more. And to say, young Colorado school, extra study paying for Bob, TV Sutra can say, they train and Colabina, they will school Munayetubina. Local fans footballers nyanya ko blast amana yi. Okay. Enti say Miss Saibadi ya munya sesaye. O hwe fans Cameroon. Onye footballer for retirement uni ball ma ye ma ma president. Say say ba wadi ya munye. Na munya men na nya crofo a omuni ball no ma ball da. A what ball ati. Ni obi a wo sika ko to team no ba be ye give president. No wa be send me ba masa. Ball na blast abon ye ina iro pa o. Ati je ko yentuni gibi. Ade ntuni pa ba kwa team sa. Alexo, Kwame, good morning. Morning. Kwame, bacho free. Me free Achima Krufu. Me patriote you. Akrufu, Achima Krufu. Okay, yet you. Me that's it. Me share Tifu. Ghana, and say Yenya Kwenya.
anaka Ghana football you bet me are branding a from bra anas expose ni ebaye no bibia baby ama na akwanya ba yeseke bese aye football ni ye hihye ebaye na so pani de ne beto ano so onye sa hihye ni nyina ono so be ye bibia basa football aye business kesia was say your business men for and no munya say only football football member only high school member untimi sane man asa enya de ebeboa okay so the football no Ghana football the more business men for na so mo ye adwuma no go say the Ghana blaster football no ebeye but better say Patrick, good morning. Morning, Apoma. Boko, Patrick, free. Me free, Dovenya. Okay, with you. Ne woman say, me say 200 BB. Abba, dollars are now CD. $3 million. But balance, I'm balance, $2 million. $2 million. It's almost spending $1 million. I almost spending $3 million. Robin $2 million. Abba. Oh, okay. Me imagine this every year. Emfa, see me share kweti apiansa. Okay, Mate. Yeah, good morning. Good morning. Yeah, but you're free. Me kasa si chufu karioku. Ya flama ya okese. Ya okese yetio. Oh, see the Ghana football there. Hey. No, my companion fue kwa dia na omoye o mai. Oh. Okay, what's our country say amom ya nye. Na na mpo no misare safo na nka bi plan ka betumi aka no. Anso antumi anka no. Yanji balance. Woni na me adwuma. Why? Yeah, well, hello, good morning. Good morning. Open about your dinner South free. Me the uncle chief me free and the central. Me pachi to the last caller. Mr. Minister ne say. Me ben enokudi ya pastor ne sa 3 million. Dan me bi no mo ya ebo aban ne form. Egu aban ne kanu. Egu aban ne mu ase. Mr. Vedas. We are sorry to be for Ofrephobia. We make us ultimate remedial school FFR say what's in our train and kuya mwaba mu emu for nature makachi. Omebo mo wetimi pass at ease. Ya betimi atoa o school so. Hwehwe mo campus no e was St Andrews SHS campus here a sinful so and afi and crime bibia na frame 0244696911. 0244696911. Kode koto forms no ebina social say ekoyo remedy asa na bia betimi a pass na wa qualify. Information ya mate say Yankopon yard mo amemene da idea me likely say Santemampo NPP parliamentary primary na beba so because no asem no ekọ court no court ni injunction dey ekọ court no court ne bua e dey ama eye NPP as a political party na metetes nyame yard amemene da e no mabato eba so and I think so far minister pen for say bie akonya to obi ma mama for person be fan crato aba be fa dey aba so for mo gine mo no kwakwa the former Ashanti Regional Communication Director Dema NPP Amyoko and the current member of Parliament Kwaku Amprechum Sapo and the Deputy Minister for Foreign Affairs. So many gentlemen so far here more contesting but say hodom so no party ni pen for be kwakwa any sa no mo ja atum sanabi omi en yobi abetimi akọ the contest here. Then happy birthday to the CEO of Hot Oven and Erade Naye Bakery, Madam Peace Ameja. Sister Peace, I wish you all the best. Nyamishta. Now nyo kese kopim so be kese pa. Happy birthday. Enko emfa manam kase Kingdom Herbal Center. Sort of from pacho pedi papa anu netimi aboa a boost immune system. Abo gina na so ye brand bring nyara. For any HT Kingdom for akachi na tomu papa mbi o Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules. Onu aboa ena ne start o do adro ni pedwe. Me no achi e boost immune system onya hode da bia de kutia yare hoduom. New Kingdom Jesse Power Capsules so ye mema ne dia, mema ne bo ho ban. E de ajo 3 points e wo empem. Tremendous Capsules so ye man, the man is say if you my kama. Ama bia sisi e de amoma ba bia to do bia kwa sabe ka bi ato. For any check Kingdom Herbal Center or Kanshi Drug Lane from 0275 804 Kingdom or no challenger. Midin the aquasins ye da asesa no pen so unya bre ene etna ye. Now say nya bre esa frɛ ye e kire wadwen we ene Ghana chechire do
Yambe admo chana pa. Yebe sedi esha. Bakra.